0.9 FM. Bema, me pacho ade ye studio nti uba. Di aka nyina wo bia ba ye no abonte ho. Akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie braso se na wiai Maa Akos me ne mabadwafo ye gi adwa ne ye de ebramo. Ai se wa wini mo ya fofida nenso so. Eye fufu party osede we hia ne ayowa. Se ya yowa no enesisi ya no ye behwe nkwai ye betwe na mambo unu se ye ni abre pai adwuma bia didie wom nu nti ye adwuma ne edidi nti ene afofida Akoma na kaya ho na yemfa akoma mu nsam dwumadie no emra wo Facebook live ye streaming Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM like yen page no comment na share follow yen wo Facebook fufuo party say would wani kira se ho a nya sabketo aso wa hunu yi emaye wodi abra Facebook live na asa ekoso ne enkofo ayewa wo mo so Akoma Baba Anja mama kwa anja bebre bebo mayowa ansana ayi fufu na yewre namba se mama fose ni abe bebre bebo mayowa ansana fufu na shase dia besra ayowa ndie mu nso mu ye se ni mu ho mu di asa mu nso ayowa ni mu ye na na ni mu ho da ni eti enya sem ketwa ya nya ni ntema ama fo ni dia ye nuanum kramofo po asore pe ebe yire and yes set tables no and ya set tables no fe and na ya de ayuwa no omudi akubia you esinanim obia you esinanim chese wa ma wa mantema asembesi wa mantema asembesi wachi ye fufu party ya mafosi ni apre woma ya abrafo wayewa de ohia ya wayewa de ohia ya sanka faso abra wesi fo nyina faso abra na aha de bebiawu bebiawu fufu party fufu party yani agrio akokagawo abaso obi ebedidi wo wa bia benya fiane adi ama ne moto bara ebi de ka fa ka abusuamu
ahead. Namako, who say, je say the Asani Koso. Did you hear that Facebook live? I was holiday. Facebook live. Never share. So we didn't say. So we can't to massa. So we now for one sa. So we maka. Are you on Facebook live? Are you on YouTube? Nana you na me di pia obaya ready easy aje ensem na sanin kwaso ya listeners then aje fufu party enam da so kese da so ma da so ajire da so rofo da so amonchika kusieka Aduaka, Ochiaka, Amokiaka. Abrevia, dear Coson and I any pansu yet, any panya not also call Akoma FM, your show, and your audience, your viewers, your listeners, Obia, your Nishin Yadwa, where you will be a Mumra, not Mumedi. No, come chop. Anuti and Yabana Diani assigned by BM Young Koi. Na ya di bebre remuna fe ya mamo update ewa di ekoso ewa se hono na Pastor Julius papa mami ya Akoma FM ai ya baron ya enne little kwaku ya banu a ya de na koto konfanochi abanyare sabia te say die adumunti te say die papa na mokoi ya kwa no pay okay ya kwa no pay update no en atiefo ni ahwefo a nyame na moso ehwe little kwaku ya kasa onyame nhiramo onyame onhiramo te say little kwaku afri emergency waba ward before na chese enidaso aba enidaso wom enidaso aba na anopa no chese kwaku didi na aduani Akoma nursery ma yenna konfanochi nursery mabojuma emergency ho be ho any be forward nursery for na mi shira wo mabojuma chese Akoma enya kwakunku Akoma wo mde wo hwe nkola no yes awradi shira wo Akoma foforo chese doctors nurses ni yakase awradi shira wo kwakun sama twetwe ni sama twetwe ni na ya twetwe na funo atwetwe chese enena ye je ho na omu bewe no na ya makwa kusu de two way ayi mu chese wait a bem na aduane ne ma ya lord ni nsa hye ho Akoma FM opeduane na di nurses ni chese abotra omu de ye nkola no modwuma na mi hira wo na onyame nya ona koma so ade ma amen ba ko ne ka so oh we dey go for eni nda so ay correct kora enti na ye no ni di so ebra ye de no ba ye no ene ye de no ato ho no ato so no ebra ye de ne ba ye ne ye de ato so no wo mo de ba ye Cecilia
ɛna de ne ba ye na ye ka ne ho asɛm akwai na akato na bro kyesa de na aka no sɛ wanya boafo a nanka enni gina na ye bɛn enka obetumi afrimo Akoma efe fo anim no mo so ye mu ɛna yetumi de ye bɛn ɛkɔ kɔfa no kya yɛ sabia ɛnu to oba ye ni na akura de etia no wo so no wo so ni mu kra no a na bɛ ya no na ma ko wo so ni mu a na ni nipadua no amem kom ebia na nani na enani da wo hwa ko bien ko Facebook ko YouTube na ko hwa ko little kwaku na oba ye no mesi maako se wo ye panyini a anke beka se aboni dua anke ye de ne bewura baabia eni kwanse ye de ne bewura ye de ne bewura hwa ne nane nam ho ane nane nam ho ane nane nam ho ama to obeko nko bewu akra ketuwa wo onwea onante na fuwa ya duwa ne nasi atatai ne nsa atatai na sunke na neti kro ni nyina wu ye ni mama mesi kro ni nyina wu de de TV so ye hu ni ewu kwaku tiri ho abo say yes ma ko obi de ni TV so na ye hunu ne physical die na wo ye obatan a wotumi hu say yes areho anu edin ye gusu ye sakra no ya shalo ebia wo fa wusika ma because ye manada wa Akoma ya pekakra dia to ba bia ma no de okuada de ya pe bibi ato ho bank ba bi dia ma no eno de okuada ye ba ye be ma mo hunu de ya ye eno ti yegusu a ye hwe no order so the hospital eno ti last week Friday no last week you know the no emergency till last week ni say na no was here Marco no sha wo be boa ye ama yetumi a support ye ba no a order so the ho ye hwe no mo ba bo ni number na just screen no so no ebia wutie no radio 0245 Akoma FM Akoma FM 62 0245 30 14 and now 0599 814 926 0599 814 926 Mary Akosia enya akosia den na ba ya yesrew enwoso ena no Friday no eni ena oda ne court mo oba me hu no ai oda ne court no wose na ba for be na asa ya ko fa na bayi Marco obi enim se ayarehwe enye dakro ne de ya ayarehwe ena little kwaku de wa ye no ebeche enti sika no ye da so ojeje ye umfa wo de maaya da so kwahwe little kwaku ye hwe no enti umfa wo de maaya ba bia wo bia fabra na wonyankopon be hia mesi ai anopay wo bia wo na asem ba ena obeka ne hawo wo de envelope aba obeka ne hawo little kwaku de no nsumi de a me de abani wada ho just when you abadaye just ma kwaku issue ya ka just when you abadaye nko da sabe wuti biara ebeka ena me nie say nkrofo bebe nso a eka o makoma nso sabi oni bia o de beboa o pa eka wa Akoma FM mpaibo mu mpaibo attach say de nyankwa na de besie bia na akontabo de mu ne problem ye wie bia bank account bia ma say de my can Wednesday ba ye be ma details ni bia ye be ma details ni nyina akra no ye pese ye de ni gina baabi e ma ebi say nyame de ne ba for better little kwaku mo beto no no be ba no na owe misika da ho na oba ya hyehye no ya hyehye no fefe enu ti sa wo do sika bebo aya you be proud of some of us save life save ma akwale say de yen kasa se wanye yem pa se say de ni da so any that's what Akoma FM nsa ho no kra no nsa ho na say ni sunu kra ba say ni sunu ba correct first na no kra wenje o hwe no kra wenje baka yen hwe dia oda court no ye Friday no eno ye call ho no update yen hwe na dia no picture no any video no ye call ho enne dia ene so wotie nie na dia dia hye ne hwene mu no ne nano na minima de kro papa mu ko doctors ne chechire mu kire mu no ye ne na yi na home no ne home no still home na no mo omo bedinti eno da so ho trase na usam so ko binti na Akoma FM de twi ne hwene mu nsuo no
won say we no ntumi nso no hwesa won him no ansa nti omo de de wo pan ye no omo de hye na omo atwe ne hwene mu nsuo no nti de hye ne hwene ne purpose anu de twe amama di wo e won ne hwene mu no because ntumi nso ne hwene say won him no nti omo de tokro bi da no ketekete omo de hye anu a na omo atwe nti nsuo bi a won hwene bia na che say ba out nti Ismail ne echeche mu no na da so aduano so de ne omo de fa pan in da is a pan droban no mu nto omo twuguma na omo de ahye na che omo ami agum but isi ade mu say de ma wo so odidi odidi kakran didi mu say isi ade improvement ibam improvement ibam na me hwe ne nsa no so ne nan a ne nsa no se atwetwe de na ho atwetwe ne nsa de nyina atwetwe ne nan na aka kakra nsa na atwetwe nti ba bia mo tena ko na mo se purposely say aduane so mo hwe ne nduane die mu yie because isi a we free be ho no de just emergency side ne ba bia ehu ne de en de akoda anti isi a ba bia aba fufure de nduane se na ba ya nduane diem ne body no baby nti eti eti yegusu a ehwa little Akoma efe kakrawa ensa yegusu ne yehwe no ye nyina yemoa ne yenyenkwa na afa ye hunu se yenso yagye obi enkwa ede esi ho enti 0245 30 0245 30 and 0599 814 Mary Akosia ade to the bar ye beka ebukuada nyame ya adomo ye ba ye beb chiremo bank ye ko bibia na ya chechire mu nyina no mahu se ampa emo amode ba no Akoma efe make good use of it at the little kweku emre se woji obi nkwa fa wodi ebra na yemfa emwa little kweku afi yanko ene story no eso mobile money number na 0245 301462 and 0599814926 Ebdino ya Mary Akosia de both numbers no enyinada na channel so first story no Piwak natural health and na 3p garlic omode 3p garlic mechaba and na grow fine blood tonic yanko na mini ya mama ya doma Akoma efe ya doma mama mu ha ya na say ya difufuo no awie ya ye de be ya awie dia ka ye serious business eduru say ya me papa ni say mensere adwuma eye adwuma wo de assemble asem na wo de ba ye no ye frɛ yewura kwadwa sare ne din no e wo fon so wo de ose ye wo yo ene waduru ha ka asam no na ye papa entie bi Pipacho men start and say me can see yen wa ba enti bone to fama enti ase emrem na wonyi ne ho ano Akoma efe say be ma me ne te no me ne na wo akra na ekọ 4 years na me fra bo bija e fra me ya adoma na onso wo so wadru fra ko dwa sale na me ne te na ye be di bro nyan e na me ye so ma miska mfanya adwuma e na so ma miska na ahye enti no o ma miska ne ebim e na je o ma me 10 million to de ma me ne ho so hyin bibiri e na ka se nya mo ma miska so o mo ma konhuma me ye do even nsuo mpo na aba ho na blasalo to nsuo to bia na o se me di sika ma o mo ma konhuma enti no na me di be bibia to de ma be 2 weeks e na ya le start say ha me ya re ne ha me a on so ton watch o school so akesi so atam na school for na makwa Akoma efe hospital no se ne mi use sika no bi na se nya me adom na se nkola no ba fi a nkola no ba school a no start adwuma a o de be mam nam se ho afi me gusu a dro ba information na makoto na me de ko hospital ya re kwa na e ko so e na minua ba ko frintini bo ho e bae ti minua ni frintini bo ba na sisi sa wo yare ti mam fa nko breman azie hospital no o de me ko enti doctor se nhwehwe me mojam no mo se menya yare o makoma ne me kidney ho no o kire me baabi okono no se me nko na me nko check na o mo fa report ma no hu yale kro hu aduro de be ma me ti me ko no mo se 3.3 na sika ni me ho tie ko ofie e na me ma me nua ne di 3 days no ma ho me ma me nua Akoma efe e ko ka kire no ka se nya mo wo konso ne na danfo ne ko ye eto mu kwa no se o de amane ekobo no to obi na no se mu nua no yale a na se mo nhwe no a me de enya mbuhwani no ti se mo anhwe ne na so ogu a me de awo na me na me ba bete me ba nti mbuhwani no efi no ko e ma habi mu e na me boy no bisa se na dampa cho ni na jai obisa ne 3 times o ntimi enyi ano
Ndwana me nua no man 50 cedis na me nua no be ka kire me tidi na nsa na me san soma no eno de o se abonten no hu no wo hu no so be de me nka je o se nua no yale a enye musu ene mfa me ho na o ba be de abena wo jeje me ma ha bium ena me nua no ka kire se blasale me hwe me ba ase ne o si ye me no me sister me bunu pa ma no ntimi tia ne sa na osoma no ntimi ntia no sa nka ba de wo ye me no ka metima ye bi nti wo ko na man bi fe no se ewra akọ na papa be die ni suba no pese no sister ni giant no we sasa na ote wan hwe obeye wato ho nti wo ba na obi mpo oba bi san frɛ no se ma me kɔ ti achi no se papa na ofrɛ no so oba ne ka se kɔ wone na wo ne nko de no fa so na me nua no be ka kyerɛ tidi be ne nan no no mu ba na me se na de ntina me nua no ba wa na wo pam no sai wa se ayale na ayale ne de wo nua no frɛfrɛ nua no se wo yale na wo mu pace camera no fa hwe won yesa de me niska bi a me de hwe won ye mu busuani no afi so nam ni sika no sika so nam ne ton nam fa ye adwuma fa bi didi na fa bi kɔ Akoma FM na me se eno ko ntidi be na nsa no bae obae o se akonta unua ba me ba no eno wa frɛ me phone so se me wo mpena enti no wadidi matem de ende no kasa enti me bra wo kasa na me didi me so doctor se ma me kasa kese enti wo kan nyina no manfi na me bra ye no se ya ate sa na me se bra wo boa wo na na nim de wo ye enti na wo kan no na e ma asem a wo ye enti na me yale na wo enti na ni hwe me no na de waduru yankopon bo wa se na usitie no wo nyini nya no ahoden so tenti ja ska na tete ma medi no me kan sa wo se me se ne kwati ewu me timi wale yalefo me timi wale yalefo na me se mate no koye nti okoye wa ma ho anti eda no na akomfo bi egoro ho no ba ho to oba no se me bra emra nti me bra kwa na ju 8 wa ma ho ntinta na ju 8 no koye okọ fa fo bra so uniska wo ba wo hwe no ma na fa fo ma so okoye a wo se akonta yale na nua ba ne yale so wan hwe no ne se wuwu a me de me enye masem wan fa ba bi no so won se akonta okọ ba bi abia ka se me nua ba ne be wu ana wo se de me kan no afi so mintimi wale nbi mintimi wale yalefo na me bra se o se no be no sa no ka kire me bra o ka sa che wo bra me bra payin mo desia no de se mo ahwe na wo wu a me ne wo ba metime ba nye mu hwe metime no wo sa ka se mintimi wale yalefo na me bra be ka kire me bra kra de che o ka na ye ne dene o ka kire no smart ba akofo ama ne bonti mekọ atoso ntidi be ne na me amekoyo mekọ wo se maka che wo blase mintimi no wonte na bi mintimi wale yalefo na watra ho ache ko no obi mra na mse ho man kasa na mbe edi be na wotwe na mesan koye wo ba yo se wo ha madwene ya wo ha madwene se mintimi no wonte na bi ko na mintimi wale yalefo ko no obi ba ko no mra okasi mani ma mintimi twa tro da fisam to nya me yale bi twa tro ko bi ada yale na ikese no ka sa akire bi tia me wo ka wa fe wo se mfa ha nyi kwan ti me bi epuno na mka chen se hwe nya ha na di kwan yo da chen asem ti na wo ka kire me bra na me so ma ba to aso na me bai ti me bai na be bo me maame so ntini bo me din kan ko bo me wo fa mane no frɛ me maame na me maame bai no musuma me bra na se onko kan chen so wo mla o ka kire me bra se ono abɛhyɛ da wo de beba o mu hwɛ na be ya ko be 2 weeks kwasi ada bi na me bai fra bontin bai na o se ma da de pan no ama wo bai mu lucky na me maame so be ma me se blasa le abono se mo ko friend mlemi eno be 2 hours no mai ento be dura na me maame so la friend mo fa ba o no asole me ko na me so maame so no be din ko mia ba se me se na minya ho ena wo koye enti ena maame so koye enti di be ne na me wo fa bae no san somae wa ma ntiachi na me ampunu ma fele se se ma ko fa ba me obu ade a obu mabusua na me an kasa me ko se enti me wo fa mo fra no enti wo se o mo fra me se me yo mo dai ena da no maame ba ho de ama no se da bi asale ye de madi agoro ena maame na ofa fom kura wie bi oni menua koye na o de ko tu o maame enua ene ne onua man mu to o kan ko se maame no masene ha o mu pa se sa ne no akofo bi di hye na so o yale ase me hwe no afi so asan so agya no o mo soma ne ko frɛ papa yi bai o bai o se a me nwa no me de me nwa no ma o maame se wo nwale na wo se hwe no ma no ho nto no na sum no no jejina wono se na si a dia na wo se ai jise mbo mpani na wo twunu so obi o yale o se na wo twe na me maame mo bai na wo twe no so ko 2 weeks na me nua me maame so ma me nua no koye wo ko na wo se maame se dwada no po amoba ho no me hu na ya wada na me so ma me ko frɛ ne ba o so wonde wale no wale na me so wale no a won ka sa wale won hwe ne yale na no ho to no nsu no wo so wo ma ni sika bia na o be yale no ma ni 10 million to ka chen so won fa bi nto aduani fa bi enko ko hospital nti ni sika bia wo de ma ni bi na maame ka che me nua se ewra baby me na ka won nyanya nsase bia kan che nti ba bia mra kwa bia mpa bia no mo mfa no mfa so ena etwa to me ba be me ne ba no on fa no ko school a wo se gi se wonya 7 years
number ya mama ni no. Okay. Akoma FM. Openi asare etina ye no. Enfie say ni. Pepa cho ko 5 years. 5 years. Okay. Why you ho ade? Pepa cho David. Aden. Pepa cho ba ye ho ade na. Pepa cho me oba ye ho ade. Aden, wo de boss so eno wase de. Me ka kura anye ho kura na adwen wo so oni sika. Oso oni sika. No matutu ya. Oni sika na wo da so ene ne te ho. Sa me fa na wo no ba ye no. Echiri no na me ka che no so oni sika wo nya sika. Se na me hwese nya me be ya adum na sika be ba. 5 years. Ko 5. 5 years. Sika mother. Okay. Enti ebrebe na bra unya Akoma FM. Na asetna ene bibia eye kama mo asetnam. Oh, ma. What you want? Wo ye. Won enti de kwam no ma ne no. But na asetna na edene. Ti saying. So what to sebe wine omu ade de di kan no. Eno obebe fie won kan no wo de wo kaso wo mu ade aha se ebi mpo a me fa se oba ne be ma de da akasa betime simuntem na bi a won ne kasa na bi a me ma me mpo be kan bia se me nwa be omunya akra na wo de be kɔ no so no kwa kodidi na tem se si ase ha kra wo ye bi aha entini suba na bi no Akoma FM. Brebe na hu ne se papa yi kwadwa sare omu ade na ntokwa bakra o de mabusu ya fredi wo matem ene tena na me wuwie ye no ene o ye sa na o ma no ena me fa na chibisa ai say bro what say ene nyame anim ni eni bebre kan ho asem se be ma we ye nwale no ye wale na ho ameto bebre woni na wo ba ko ye no me ka onan ni bebre ka kire ma me ka onan se be ma we ye nwale no ye wale na ho ameto no me so ma nya ho na ye wo minti ma ntena ho anyini saa no ne ma me yensa na awo ni nyina awo no wo a wunya akra nya be fie mienu kwa odinya sakwa no ate ne ba no apase bi ato so na ente saa nsuba ya no wa ba ofo ahyase no begigi wani a la hwo no wuwi a no oja wasi wo no nam so meja no ogu ani mu ase me ne no wuwi na meti enti we de na wo ba ko na me na wo ba ko mo start tena ye no so edi sen asa na mo be wo me start tena ye no me ban say tena ye na edi sen asa na nyin sen ba wo be wo bedu be say 1 year 1 year it's now 4 years to run away from Bema Yanwa no we dey go pa dance here and akrofo yi na dia chew say hey wapani kwadwa sare and akọ no we ni no papa yi Yanwa no wo ni suban ba ko Akoma FM. Akoma FM. Then want to answer. Oh, say na minim say ma on say sabi obi won pon mo si tutu but obi timi ko fa no ma o de no ba fe mo ja ne ye nyina enti no na minim say omo so ntimpo no oba antena no 2 years timi sum ne ntena ko 5 years na me say nyame nti ebe ye sa na ye fun boni no na kwa na kwa asore onko asole wonko asore ena nyame nti ebe ye maame awade no ana na wo pe awade no ana na wo pa na say because wo ko baby ni aka cho say baby a wo ko hotro amna da ho wo betom eninti Akoma FM wo se meko menya medi machi nti meko midu okra na mihuri a me say Yesu onanti wo nsuo so na nsuo amfa no mihuri kra me ntwa me nanimu why na ka kire na I'm asking you bibisa why na ka kire ma na me ne na wo ba ko no enti minim say me sa me hwe se bia nka adwen be sesa no watimi ne matena no man san ko ba bi foforo bi adwen ne sesa na ansesa no okay wo san bo ne kwa adu etoso bi mu wo se wo mo se wo pem papa ma fodi papa yi eni ejai e ma dodo se na wo hu se e ma ne ma wono na tu o Akoma FM me posa me ne te ho e na no fun bele ye wo se mamba o se ai me de me nim hwe e na okoye na ya no pa be 10 okoye enwure be 4 no ba ho wo ba ho na mu pedede na to ha mu gunwura mu ha na entokwa basa no de me twafu mani ma me no ko wo se me tu kwan me di be nansa na oba na ode na kwhye ne de oba ne fira kwantu be na one ne tene de oba no be hu no me bisa no gitu me ne nam so aduru ho anopa me koda obija me kwan na ma mienu se asale ekuma ansani e hwehwe den ukuru me krawo so ko ba bi na me se awo so do oba be hye den na bo pai so ba onie na me so on se ne nyame yutu wantimi ankasa obo wantimi anka ho hwe e ba me ne no kun so eno ye ba ko na ye kuro mu ono nso no oba ma saa bre no waba ho obetuma akotena bia ba
obetena ho ma na bo be se 4 no oba no obedwa me so me nipa bia me pia bonten oba no osan pie anadwo be se 12 no o ma afi eya wuti ko hwe no etoda me kwa me hu no toda so amenko no obesi mechi enti ebla obeka cha me bra sa me so wo emprane ade no me ne wo no akasa mpo na na kasa mpo de man kasa odin se bobo wo so efi o se akonta ena me me bra ka cha se Akoma efe akonta ti se aja o se akonta nya no kura na ade me kwa ko kire wo ba akoro me kwa ko cho ni fie ho na obo ba ni din me so me ka me mo ba bia din ya hwe no abo ba ni din enti na se me da se breku na ache no no abo ba ni din so ahu no aka da numu sam ai okay enti yahwe wo yare ye no fie se ni sama baba ye bedi to ayebeka to is am ye di bronya no na me yale bronya we ya o ma wusika wani wachi woni wanko ba bi hospital ena o ma wusika nso se fa hwe ho no aso wapamo eno ane sa temle na no wadi nkan Akoma efe me fa hwe me ho yale fa bi nidi etimi yale na nkasa chopon no de ama me 1.2 okay na woni neti fie na o yare no 2 na obi atene be yale na starting the na school for no be fie a no o taba me ho nti sata no me ho be 3 days nti me start say me ko doctor no firi ho no ko no me chese woni ne twempra 5 years nya na moti fie ba ko da bi woni wo so aduru na me mo abo okay opening Kwadwo Asare memo ha na pomo maboko oyire ni me pacho majai nya wadi papa mu na empra empra maja empra hwen me pacho me jai onne jwa empra hwen me pacho Akoma efe waka nensem free tro esoro abesi form A to Z yetio aka no so me die yo we die etie fo mu ntie me mami okuta emma makomako enum me die ka unsia me hwe ne papa edi nkan oku ba ku wi mi ska 5 million ma no scan ko na amabiem scan ko na amawu woni me say ma ne ton bodwa me say 10 million e de senensem scan ansa metre biem wajare anano bro nya mi ska 10 million ma no scan e ma che ne tuti sia wote yi ya yedi nkomu pepesa yade bo no na me ko en obi a hwe de me nko na mi wonu ba ko no kwa makasa agu mu ama me na tie fo ate won ka ye pa wonu be ma na ma eso an de ko doctor ma mi e ka nyina me na me bo no ka anya mi anko wi enne wadi ma besi hanu egu mani mu ase me dana se mi pa che be busanse ska me dia man no aye mpre do sen on to no tu no wonka obeka ama se nyina ntibi obeka enti no wo start ya woni ne twempena ne Akoma efe enu ne ye pese also o kana asam no one by one ebesi wan say wakotwem ena wo ye penesa na fa besi bra wo de me ma ne ska ne nyina so fa besi awie ye twan na ye nya emu nti ase yo me pacho mami me kokro mo no mtipa wo wompra me ne obi di nkomo kra so wompra no me so me mpe sa no mano me fampra nyikru mo me fampra me komeni obi beta what me ho me de breno wasi me discover ma me say ne ya fama ma mi me kura me kwat kan on fama me wo feska no ya ne hu yin Akoma efe hwe ne ma nyinara ni penu makoma kunu we ne ka hu sia enne wo yim boni aye me pancho bebrebe ana me ka che on fa doctor ayinum na ka data wo de ko hospital no one family na me pacho bisan mamye se paper no e wa hanma what ba bisan mami ma me pacho me de you know de me ko na doctor say me ko hwe me moja na okun no e wa ha opening to aso ense bebre no de aba okwadu one de watimi ayi ano ama me eye ebia e ma asem no say woni obi ye adwuma cross wo mpena no but wakeka nsem bi say wa yare ye no wo ka kire na busuafo say onyo wo de hye omo de hye Akoma efe fa no a obewu no ate oba wo ye yarefo wo ntumi ngwa no nsem bebre ni nyina no ye pese wo yi ano entoko na sin nyina na esa ba ne say me ko ho nwumre be 18 ho ena makunta eho onua ma no omudidi anwumre no ena me bie ma no ka se ya na me won prakra no a me won prakra na me ye be ma ye se wo yare ntimi no enta mintimi no so enkoda
enti me wompra jam life mame eni ateni odi me ne de we ye jimifo papa Akoma jimifo kwati ewuo oka kire me waka kire so kwati ewuo me donyame dase ni o mi bie na no ka kire so kwati ewuo me na da o se me kwati ewuo ani sa kra nya o de eno no wona si wono ma obo ne dase ni mi onua be ma mame frɛ o so mo kwa so re pa kai o be tanto bia acho enano wankasa na dance fo no mra baba enti sa memo atena bonche de obi aba munyan no ma me pa acho se na no wakasa dance fo no mra wo de on bai se on no ka so mra na nnu me ka kire me wo me suma ko ka so ne na fo mu mra on na so mu mra fo wa fo mu ama ko so munyai enra ma ka ka chom se ma si Akoma me ka kire no sa dance fo so mu ni ke se fo mu bra no so munyai so mu bra se wo mu yi wa dance fo pani ena me ma dance fo wa no na dance fo so na ka so me nua ma ama no wo ma o mu so mu ni lolo fo on no be di ama no nti no o mu lolo fo ka chan kwa so me ala de o ma me de na be so de o ma obi ama asama wo kan ni media me nyi obi ani de me bi sa na sai wase wo kasi na nim pre me kwati ewu me ka se me ka se ne se de waduro nyankopon bo wa wunyi nya na wa ho ode so te enti ma asem ti na wonti wani hwe me na wo ye se na nyambuhia ni enti jama asem na ja de waduro ho ode so ate na just kana ate ma medina hwe me ka sa na se me se ne kwati yawu oh sana me ka wa branya me ka se wo kan wa branya me ode any times me pato mo fe omi an me pato mo fe omi an and strong watcher me pato we to wan ka say bia wanyini na jai da bi wo se me kwati yawu me frɛ omu apre na wan mi say say kwati yawu dia enya me na wo ye why aha me no na wo ye dia tram be ka cho so kwati yawu wa kan no kura ya de na enko na enko kina wa kan no ya lo na ya mi on say mo wa kan no kura ma wana ya because of friend bra so say ma fa mu na fa da bia na say wo mu a me de nya mbusuani no eno ya point wana ya me wo ka tem me kwati yawu afa wo dama no me dama no kwa me ka no na so so ma tu da me fa next time me de bi so na me de me ncha konto ni pa nim frewunia no me frɛ no eti enu tira ma o ka sa sa bia ana me se ene fi na ko mu na ma tibiem wodi ka chem da so ntimi kwale yale fo wodi ka fra me black ka kire no ansa na obeba ho no na obeka sa asam ne kire me no na sabre na oka say bia oka yo so wanka o yanim but sabre na oka na yade na start na yade no e wo ho yade me kwa minim se e wona Akoma e ka doctor report nya wona nchen enso obai won kan no kure se bisa so sika no woni tuya Akoma FM sika no woni tuya wona tu wono okay it was started so wo yare no wo hwe no me hwe no papa eti twa ye hwe wo de bia me man so fa hospital bi go ba kwadu ti na mama akwan no mema me ba na wo mo se mo ama me kwa we de mama ufu kwan me sika ni nyina ama me amani woni se ne doctor okoye me sika me na mtua ye odi doctor nansa ho ka nyina me na mboye ya wo ba ya odi gina se me kwati yewu minim nyansa wo sa fra me phone so didi matam wo fra me phone so na me what we friend phone wo fra me phone so didi matam ne baba ko ne baba ni wo Akoma FM me ne tuo pona na ye ntam ye fine no me fra na wo mfa won say ye ba ha say krampo mu fra na wo mfa me fra no fine no me de ayi bi na we no ma ne fine na sanka wa mfa nti me friend phone mfa na makọ friend phone so e na wan wo friend kra na de wo besi atiatia no asem kra be kan besi atiatia no me hunu na me hunu first na wo ye me sa de no me friend no this one na friend me na bi e katia na ma friend no me ka bi bia ka me yale am yale sa me friend no ka hwe mfa nkire no oni ne tra enipanye enipanye so ofra wa won fa won so ono so wo se wo no achi wo to me hono ana me bi fu no oboa wo to me hono wo nua be ma me ka to mfa ne mra mo mfa sem ne heda me do nua kas ka nyina be ba kuru mi ano ya be ka enu ti una sa dance for no no nya dance for una sa dance for na o ma fa so munya na pesa den fra ko to no ma na ka cha dance for so mo mra busuro me se ko mo mra time kwa ko yo ma dance wa he sa me fra o mu obani kwa jasare dia me tia ne sa wo no obati ma me pa cha me friend me pa ayi awade anasa mpratwe relationship entokwa wo mu na wone obati na so yare a wo se abusuama Akoma FM why na wo ba no de wo kan nya no kure yeah de ma me no kan nya no kure wo so aka kire hwan
o kan nya no kure wo so o ka kire hwan wo ka kire me akasa me nua mo ho e no sa frɛ me nua no e kɔ no ho no wo sa ka kire no me nua be ma Kofi kankam wo sa frɛ no ka kire sɛ akonta me de wunu aban yale o yale se man fa na fa ba bi no so wu a me de awonam ne na me ba beti me ba fa so mintin wale yale fo wa friend no na phone no that speak out and na what that be me bra no na so wo bra no na be me bra no be bo mama ne se na nu am kwa konta kan ya ha me se me kan so man kan enye yi Akoma FM na me so me se me yale no atimi aka se no de na che se opemi wuo ntimi aka sa me kwa ato aso o kan to so ampa so me kwa de mbra be kan na tro bi ani me ba mplemu wa kan nyina che se me fa ho ni kwa na me yale fo wo abusani abwa ho ka se woni na den ko hospital busani be na abo no ho ka woni mini busani be na abo no ho ka ya obisa ma me pa che wo me yale ye no eno me se temla na odi amam se me fanya adwuma eno ka chem se me fa se scan bi enhwe me ho fa bi nidi akwahoma ma hwe ma bie mo ena ye ko hospital mo de sa report mam se me nya yare ni ko no yo ka kire no eho no be yitum se nya ne busuani ne me o ma hwe no so won de enfa no ho ena ne tazi anaka 1.2 no de am chop money se ni sika be ba me ncha wi akola eno mko gi ni sika e bia 20 cedis e da akoso 30 150 10 no mo de aba ndima miale awie no se 10 million no wo kan anso me hwe ena wonu ankasa nkasa ya wo ko hospital na gitaja na 2000 doctor report ni wo hin doctor report ni yima o mo hwe ko hospital e jo saying wo ko hospital ye jo saying ma mini insurance the bon ma baby am din kan ko ye wo mo je me 1.5 ena ya na mini card ni so 30 cedis me ko remind e ho so card ni 350 ena o mo ko check won so aye 650 me bie ko so amawo eye 650 ena me wie so mo ma me nuro no enu so ko tu ekosi 2.730 me pa cho wote asema kwadwo asareka me bie ko so amano ka kire no ene ko me bie ko so amano scan e wa hini 10 million na odi ma me 10 million na odi ma me some fanya adwuma 2 weeks na ya let starting ne scan wa scan wa scan wa doctor kan ho ne pie mi mbotu pie me ko hospital no ba scan ka ha asale wa se ko down yi mi si yi ko enu de nyame me yale ndi o wa na hwe me wa se de na me yale ko down be 3 days wa na hwe me obo ka be 6 something wa na hwe me enu akire kwa chekro ansa na makoma e ba be me ya wo this no this 10 million na me o say o ma me sika bi na me ko so ma 10 million no na me am bie wo se wo bie customer sika na wo hin ma me pa chaw sa time la no de ma se me fanya adwuma no ena me yes na me so ankonwa no ne bo me yale etim de be ye fa akon adwuma me wo fridge kese ena me de ko fa fish ne kakra e ba begu mu ti sa time le no ena o de ma ntimi ana me de ko fa fish ne begu ena me yale no se me use sa sika okay apart from sa 1000 no o de ma wo no wasanya maun previously wa mausika se fire adwuma pen na me pa chaw wadi ka ma me 10 million ba ko ena hu se ko fom okay that be to bo keka wa ma 10 million ba ko ena osama wo se ena o ma me 5 ba ko ena osama wo se ena o ma me 10 we no ena osama wo 10 we no ni sika ni nyina no eye dan na hye me pa chaw wadi sika ma me a wo mo ma ko nhuma sensuo po ne twa moto nsuo la sale to bi ma me wo se me du sika ama wo ba wa enu anam de be ya aduana me enu anam de bibia bi ma me ka ho e ma ntimi to nkofo kura ni se blood sika de ama me uma me ayi nka ho a twopon e be hye etu de se uma me 50 cedis e kwa chemi enu na ma me ha fo se da wo de ama me de enya de obesa ma me twopon de wo de ma me last kura me yale me bra po kan wo frɛ me ne me bra ene e ko ye wo kan wo de ma me sa se sika we se hia wo be ja me nsa nwunwunan me pa se be se me jama onu na nka what's with the 2500 number ni e ko fini pa na wo di ama no na money scam 30 million ma wo boa na wo di sika ne manua eya wo bo akohoma ye meme bisu me bo na akohoma ye wusu ba ye meme bisu se wo mo ma sika wo so ya ma odwatire enu nti fa no bi didi ene so adidi na boka pa didi na boka enti no eya wo san ma no sika me sika me tompa boa e che no empa bo nyam
wie na ye kwaje wode ma me na ofra me bla no e na me ka che bla se bla woni bebe wode ma me wode ma me won ma konhoma e na so eno ma na eton na afa so se na da so na se da bia po mi 30 cedis e bi ma me ka ho no e na me bla ka wo sa akota stadium de ma na me mo na konhoma na ne mpaboa tete ameto enti no mo konhoma me bona konhoma papa for how many years me ne tena ye say was started this sika no ma me be how many years me fa say free bus be 5 years ya wodi sika so na wodi ama me no ni nyina ma wo mo makoma etimi ha me sa na me to me ma me anu na me de me ma me mpo aka ho asempe a chesa sale sika do wodi ma na ko bo na koma o se da bi o mo sika me ka kire no o ma me be ka me ma me ni e se me da bi ma me ni wa ho eti ya me pe no kore o ma me ama me ka ncha wo say bia asare wo se wa bo ni dwetire dia but eya ma na de sika na sika no anhye ma me nka bibia nchire me ni ma me no nkasa ma me no me bo ma me okọ asori o okọ asori o bi wanu ka nyame to asori na ko asori asori mpon ma me be tra se because me fa dance kurumu ye pese ye wo eye mema ni bisu ensa ye ma wo ye ma dwetire ye ma ko homa na be temple dia na ma me breban ni da ban ehine fa ni fie abonten fon so e na wo ka chen say wo ba ni de complain say ato wanim enti wo ka kire no me pa cho me fie ho e na obae ho na bae asare ma fie bae enti obae na me be so aka chen so de scan mo na o mo na konhoma enti obae na me ka chen say asare me srew say scan de wo de mo oba so wanya adwuma na say wo mo na konhoma sika ne betimi ahye fisa konhoma ya de a ebo hye eni ebo kapa nti ka wo bona Akoma efe de manifest no woti so kura ne wode ka ho ayi na aka sa wo mona konhoma kura no fa se ska ni bia ne die die ska be shi be bia am ka so ekohwini okay nti me ka che wo anka sa wo fie e na aka kire no me ka che nti me ka che no se aso menya ma ni ska ne die eno ano no oh bim chat revisa wo se de wo si kwaja sorry maami no woboa oh asare maami wonka no kure me ne maami we ne ma no ne ma ne ba we no ne ma num no me hwe wo mu nipa num no enku kura me be wo ba ni ntobi enku ya de sra wo ba ni ntobi empa bo hwe no wa na utoma no so Akoma efe na sa wo bona ko huma ska ni kanti menhye so me bo woto nkuma no oh woto mpaboa ma no wo hwe manum no ka ne de ba ko winsia ne ntafo no a wo beto ye no nkwala no de se ko pese papa ni wi wo hwe nkwala no kama nti wo ya de ma mani jo lemo wo yare ye ya wo so wo nhwe no ntimi ware yare fo mini se tama yade ne ma ya ne de bibia koso kama bibia koso enti no wo hwe bidie no kre na mpanya mi hya so ka no kre wo hwe nkoda num no a wo de wo mo ba ye ne nyina adoma enye o ma me na wo se kasa asem wo na wo se wo ka na Matie dia woka no me mane dia tie nyame anim entafo no de wo hwe wo mu kama baten wo mu aka ne de wo mu rebi papa ewu eti wo hwe benfata kon wo mu nidi wo mu didi but me tie oh same kire mu wo mu papa no de ne papa ewu no ba ko so ne papa ewu wo mu no wo beto me no me didi a me ma ne ye de edibi na hia me sabi na me ye madwuma e na wo ma me gyae na me ne mai bi ton nuru e na wo ba ye na wo si me nya aduru no ton na me gyae etubo akoma na me ma na dibi na ntafo mienu na ase nkola no wo be fa me no omu loki ma opa so okoton ya de a ye to pa nti nkola de wunu omu ho agro e na ejiso man ka se dawe na ye de na wo de ama wo mu e na nku no oton first na ofa me foforo no e na no de ti nanim no ko ene wojai kra che kra first no be bia gare no ato wa ma wodwetire kakra se fedidwa na wo pone wo kakra to nku nsira na ye de because unsu wodi adanse se enkoda entafo ne kra no se wobi enyi obi na bekwa akokyekyere mu oba bia wobi hunu sanya ne ma ana mebo na me kan wobi anka kwara no omu si ya papa ni me de me ntwa tro ntini paso da na de wa ye nsuso no meka no kwasem Akoma efe ya me fe dodo ya me fe pa na ya de ye ba ye ya usu ntimi wale ya refui be so be fa no wanyare okay so enti ye fa don wa de ne nto ento hunu oto me no na fe ye mra ya de ne so because you say do wa de ne de be me wa ya no ya de okay enti kwaja sare ewo mu se wa anye no wa de obi kraba enfie num wa chiti no fie num adan wa anye oba yi wa de me pati enu fie num
Oboa. Me see e ko fie nu. Akra wo nu akra wo 4 years. Akra you 4 years. Okay, enfie 9. Adan wa anya ne ho ade. Ahombo na nso ye. Na bia se wo to me hu se me kwati ewi. Timi nya oba nwa. Wo me hu bebrebe ni metime ne ho ade. Endia se na se ya no ka se okwati ewi di gina so ka se ma se nya yie. Endia wada ho anyim awo ho abewo ho. Eno ye for 3.5 years ago. Enti wa ye wi de. Eno ye na se ya de enti no de ye fa nka asem se no nti no wa no ana wa anya ne ho ade. Me patio. De nam no superman to kwane ba ni oba no so. E de ne nam so ma to kwa bai. Me ko ho nwumre me behwe nkure nanka me beko. Wasi makofa mpra akura bi ese yepra ne ya se wai. Ma me se nana no. Me so akura no so me ni free. Na wei ene ne ba Akoma FM na poku ofra me phone so mo didi matam jimifo wo ho e ma ne ban ka se e ma papa obeja wo oboa wo ye panyin ka no kora wate me yakora ka so ka na so odifo a na samu nya se asma me ken wodi mi so nyame ne me dance ni nyame o to me phone so mpre na eni di matam me ya do ma me fra kwa wo fa ya de ne beba me fra wa wo fa Debi opani de wo ye no ma mu nya wo ye obe ya ma kwaja sare kuna wo ye no wona wo ye no na me ba se ne me ye no na so from musa me abadamfo na so odin wona wo ye no na so odin na ya sare na so odin kwaja sare ya sare na fe ya de ne ba se ba ye monument ya wona ye no na ko hospital wona obi ado ha odi ba ko hospital na ya ka cha sa wuti wa ya fo na me ko no obi mla na so wa ya fo no obi shani na wo to me ntupe ba bia o ba so ne metena miyali ana ma wuti ai wuti enwale yalefo na nya obusuani ne me sema busuafo ahwem na se wuwa me wo de wo de fa wa wona na wo beta wo ba ala ya da skabia tie ne kwa ya da ala kwa da wuti subai wuso so ma wo ma me ya ko ne ma me ba wuti ma kwa fi manso wa wonu to so no nya fie mienu want me afa kwa ma me wuye na ade no kwa oye wuwa na wate wo ma na ma no fa mo afa ho adi ya wo de e fa no ya chese woni subai papa panimu te say wo ko te say yes ana wo so ko san ma menya 40 years wo wanya 40 years e de make an say kwaja sare ya de sare yemfo ya de ensere na de wo ye na de na wo ka chen say wo ya de ne besa ya bebe se won ka no kre anye na wunim ya de na say won ka no kre anye na wunim ya de won ka no kre wo ka no kre ka me ya de na kwa fa so ene dam na wo fre say wo munya amasa na me bodamfo no ni nyina wo be sa me ya de papa muni samwati bio samwati bi so oda so ka samwati bi so oda so ka me da no kwa na me ka me twa kontompo oye yalefo oye bodamfo kwaja sare wo betu ba won fe wo ade to so ade du pelifo ani wo ade no kokoti wo so ade no so ade du pelifo ani wo sika na ya da scam de mo ya sha ama me 10 million wo hu 10 million na fofo la de bi wo 10 million wo ete tidian wo ma me 100 million kwa tidian akaba ma de oye ya wo hye no na sa bu hye no sa fe wo boka yale no kwa wo bi mo wa boa ma ba ma ni yo ho ade no enti na eno so na wo sa wo hye no yo ho ade no Akoma FM wonya 1 year and according to wo ram tokro no ntwono ne mantwa mu na wo bi sana se sa investigation we na wasenka wo ye bra wase wo penu asa wa biem investigation we enu na wasa oye but wo de wa anye onu mu ne hopem wodi na ne hopem so na ne hopem aye na ba do hu me na ne hopem na wa na wo bi ajai akacho 40 sa ka me na so pe na me ni asio na ma asio ne bi dance ni asio me dance ni usu ba fo no so ba yi na dia cha se woni me gu ase ade to papa pa ni wo ti sa do ase yo wo gu ase ko fo ma bi ni aso kura ashikwa ya coward wo ba 100 million no amra coward wo kan kura me bona ko homa uba wa ko homa no chira ana ta uba ma ko ma fa na me no me ma me no na se o di bia wo na awo me ma no wo na awo me ma no ana de otu atwi won ma sa biscuits ka me de ma afi bia me de ma me fa me ma me ska de ma nya ye 50 cedis 31st yo se da na ye ko ye bia se ba bi second chance minimum ho na se sa asase be kwa kwahwe so ye wura scam be kwakora ndire ma me Akoma FM anyumra na me ba me neti ye ko no se ma me ompa ya bo nyame etie na bra sala ma 500
eno na ade beten ha kan okay wo de eno ya 500 when you 50 cities ya kwhwe bo sha asase no so na bema wo so obayi na se wo pe me donya me na kwa be so fa so se wo pe chama ye mame kasa na be kasa bi baby ono hono service ni nya adwuma abobuja krom hono ho service ni nya adwuma on the edi na nsa na ofre me phone so nse ne bra be baby me wo anyam na me frɛ no onya wo number we me nam de ma no station ye froka ne ye froka obi ekɔ ne krom anya ye di hu ye ho okay mo ho san sɛ me se me pɛw me se ne pɛ ɛno aso na hina so na me se me osu adu na ko so na asem na me se ne pɛ na asem na me se me pɛ wo ni awu me tu ne keska ma ne ko ye enti me tu keska ne ko ye no me tu keska ma ne ko enti na che no frɛ me wa hunu oba no enka na ma frɛ no wo na frɛ me wo na wo do me wo se ne pɛ wa kan mu na wo ne lorry fare ma no a wo tro wo number ma no wono de wa fa ne dia ma obogu ne phone so enti onu duru fie na ofrɛ wo na wo de number ne ma ne san gonye ndai me yes me frɛ no ko na me ne oba bi wo enti me yes me frɛ no ɛna onu di mirika ebe hye ho na ma ne da ho no enti wo ma ne hunu se wo wompena wo ho me bona ma ne na wo wompena ho na asa ko hu de kai mu ko se ne pɛ mu ano de ba mechi me se wo wompena e wo ho wo ni nyae ni ye jai na me no ba na ja na me ba bi na so ka sa wo ka chen sa wo wompena ho na wan twanya no wanya no me bona ma ne mu me bona me se me no ba foforo no ba no me ja na me ba mi kurum e wo station opani wa no doso me ye tie nsam me tu ma adwene wo ye hye na so say ye kwa ma se aba me read ya Akoma FM dia wo ka ye ne se na wo bi wo ho nti na wo mpese but wono na ye ne ntam na obefra na obehye ho mo enti ade na wo mpra ho na ne nyan na sa ko na me ba ko na twem na me ba ko na twem na we ni be share one time then na wo pe wo hwehwe bi e na abenya no okay dia me chen say wo the number na ma no one utu ya ne lorry fare ma no sa da no nyumre no ba se na ofre wada wase mi bura nyame hia wo sa utu ya me lorry fare ma ne wa afre wa se o pe wo phone so afre so o pe wo phone so wa se me pe ofre di asem no kai eno se anyumre me ba ho na me se yubra woni oba na se me pe nyam na ko se ne pe na what's ne pe na do na ba na no wa afre no wo ba wo so se nyam na me se ne pe me se me kacha ya wo mra no ho o mo se ni nya adwuma wo frɛ ho no ma enko ena o frɛ me na se di na se no frɛ me na me se bra na be bia me wo emu ani empire ena o de bae eno no na wo mpe no ana na konkon ho na wo mpe no ana na wo gro wo ka che se o pe no na wo gro ne ho ana what say bia ni kunu eni ho wono nkwa we de mannum ntina wo gro ne ho ana o pe ni kwadwa asare me hwe wo mo de eno kwa de mini problem o pe ni kwadwa asare na wo gro ne ho ana me patro de me na me ngono no na o pe ne pa eno no that is a question no na wo pe no me patro han okay enti enkaso na se wo pe no so wono na se wo pe kura na se wo de ebia that time no na wo gro no wo ba wo wono ba ye no nka wo na ti kwankɔ bese yakɔ wo oba bibra dem dia oba me na duane adi we de kura me na duane adi ti di na se na mso kokɔhwɛ ba bia wo ti ma na duane di me patro han asoro ne fo ba bia na che se no anu ne mpratwe no eno e ho na start ye me patro han ti na de kɔ boss enyo na de kɔ boss One na de kɔ boss kasansem no emfa ngu bai ni mas oba na de frem kane afele Akoma enti wo di boss no try na bibia ye kama ni bisa oni be ma oba be twantro na bibia ye kama masetere mu me patro han bibia ye kama enti enkoduru se oyare no na ensema ba kire oyare nyina na me di na chi oyare nyina na me di na chi ma oboa me yale no ma enti na ka wo ka se minuan mu nyi ha se de ma nyu ma dance o but one of us se minuan mu e ba dia obeba e na enu a me mesuma ankwala se minuan se wo mu ni lolo fe enti no wo mu ni lolo fe enti no wo ma wo mu lolo fe o ka che me ba ne se o me ka che so obi anya akro obi a wo ni lolo fe de ma obi anya akro wo no kwa beba onye obi a dance ye okay woni be mate fazi a woni no koda he no na ne be mate sai
Mame pacho obeka chem so opemi na wo ba me ho no onu po le di nkan ba me ho asa na me ye kwada na bibia ye okay na fe ade na wo di kwadi na tem se ma anya no kre wato asa no ahu oni chese oni botai se wenti enti wo peso ade nwan ya na chese okeka nsem onim na sebe mo so amotia no monye nkora na motia monim de moye enti wo peso oka de beka se ne de de asa no oka no ma minti be ma me ne wawo a me amisa me ne wawo na sabi ma se abaya ti se me yale na mama yesa o na me photo sha na se makofa na se me photo ma be fa be ma na se ne huni ho a ma de enti na se metena wo ho ifi wo ma misika dan makra na minti mi meko na ka metimi atena wo nka sa e ba no meko fa ne wo henfa enti ma me ka cha se ne kwete me che ne se won se nipa de wo yini nyina no na wan wade so me se me to se me yini kwa akire but me hwe first se ne na msitie na ahode ne so ate won se na me ka bibi se first na me so ankonwa but eche me hu se ahode na ba fom ti me de be ko store eno na me ka cha se onya se sia be wadro na ahode ne so ate eti wonya ma se no te na ni hwe me no nya ska watete ma madu na wo se ka ka sa ahode ne so ate dia ne kwate ewu ma uye nipa boni nipa eti ema na no ogu o so bebrebe nti no ntime no na yi na ma enya na se na de one me da se de ba ne be mada okay aha na hwe na wani je ho bibia to chema sa na tie okay na hwe na me yale me de me yale ko na ya me sa me ho de metima ko na me yale na tese atete waka se ma sa no fere kofi no fronia na say wo ne ntina for some time now no me pacho wo fampra for frana they say wo da hokwa me pacho mo hokwa papa Akoma FM papa ma be investigation wo ho emi di kan ba wansa matras nti me bisa question na me ni ba bia make adro opani koja sare enkrofo send no message so ma kire letter bebre wa ha say say me kenkan bi a kire wo a enkroni ba ji hu yie pa me mpese we nu amani tua no betwa me ntro opani koja sare wo ni oba na ti anasa nyon no oba na ti me no ba bia ni wo aka we no na me no anya then time say na make oba no free won che anya say we no why montam start say ya basa anya say oh so me kra mai ma met ebe se be tu chese me start na me ya di bronya we say 5 months me ye ku nti me fan say be 5 months because be busu me numu ni mo hia nemu da like dabi awafo anase mo twempena e hia nemu hia bi dabi efi abosu me num ne pe wase me kwati yewu na ne me na koda wase wanka ne sa wase wanka ne sa opa onfa ne enkosro ofa ne enkosro yakopon entam chance ma make se me boa sedi o sika no na wo interpret wo kirase na no kase na wo kan se me kwati yewu me yegimi po no onfa ne nsam kosro ma me fa nsa kosro onfa ne nsam kosro chance ma make se me boa Akoma FM no nya dan se wa mi na andi di matema wo didi watem wa mi na no andi di matema asema o kan ye kura de be na bia be fa na temdidi se o be ka chem se me pema e ya temdidi ma be ma akotu so buturu so obutu oba so kura na akwaka o be ka se widi na tem enu ti ya temdidi de ma be ma bia meti ase me kwati yewu o kan no kwati yewu no na me pese me hu se sa na o kan ne pempen wasiri pen ya na o kan ne page ya onua no nyinara wa boa okay wabuwa ntina ko yi minua mada so onu so mu ba nye se me minua no wo be ka no ko de ma ye nyina wo be ka mama me frɛ mu ba why frɛ obani ko jasare ohima enye so oba yi a wo ne natena Akoma FM yensu yenhwade o yare de wo bi ampa yare susuwan pa se bi a wo na yade yi fa wo lie na oba yi din sem bi yi hu ano se be ya wo bedwane afre wo hu a papa kabeto sen e ka mabo oba yi hu no e yemi a enko onye sesika ne mame e ka mabo no oba we hu no e yemi a onye sesika ne mame me sak bi sika ma se no oba we hu no wonu a enka mewu oyare yesika be sen sika tete mine e se ne to enu de se ko ni dwetire ho asem na wo kan yi o na de se mini bi bro nya mama no 10 million bro nya Akoma FM ja awoko no tum o ko confident nti ba me ma me wonye jo ye me yale nya ma ska ba mu ho ye yi minua ko odidi na tell man 50 cents boni ni pa ena to so ba no ma 20 ena am say 20 dia lese pa wo no 50 cents me de ma ko de ba no no 50 cents me de ma de ba ha no me de ma no udabe na ma ni 50 cents o de ba ha dan o ba ya woda okay
What do you mean say yenyi sika 1,000 a wo de man say bia fa hwe ho yade ne to nchen no abosome num ya wo man tuto biribidie me mani bi oboa wo de man ba no me kwani tum na won kan wi ase me kan na wo ba hodom a we 50 cedi what is me de na ba ha na say mo frɛ no no e na oba ho na me dadem na me sister na ti abonte wo say oba pa no musa ma me ase abena na ma me wo na so wo kwa asho na nua ba wo na so dadem e na me ti so frɛ me bai no si kofi me just awalija ye ndio na kofi usia pro na me nua sa blasal kofi be se na pro e na so si awalija ye wo ne sister ho na ja no ko say ya na ja me e na me sister say ya na ja no osin an ti ho no wo ko no yi 50 cedis e na de ma tam na mo frɛ no ti sa ta na ne ye mo hye no akwesi god man na awalija ye no mo aware so ne na e kan one na nya wa na ka obani kwaja sare e ma dodo san na wo ne o ma wo o ma ye san me ma no o mi ye nan e ma dodo san oba ba ko pe oba ba ko ma obo mo ye san wo so oba ba ko no ma wo wo so oba ba ko no ma wo me ba ni ye oba ba ko oba ni ba ko pe oba ba ko pe o wa wo ba ko pe o yo oba ba ko emema miensa oba ba ko nan e na me che se ema dodo san na wo ne o mo wo nan obi ama me nko emu de na aye ne ho ade na Akoma FM ema enkura nan obi ama me nko obi ama me nko ena ma nan no emu bie ni wa wo ne oye o mo ade ena ba ko bia wo ne tena enfie san ya na me ncheke sa patch obebre Akoma 7.9 FM akoma mu nsam dwumadie no na wo asa okoye ka kire wo aso den ma me ma so afi na be wo sa so den wo afi na wo be wo papa ne won papa wo so emema san wo mo no nan ma me pa cho me ba pen papa ma me nyame no papa ye no me chese o ma yesan e panta fu me ensia Akoma FM ensia no obi a papa nko anase wo mo nyina firi papa ba ko we nko ne papa ana panyine nko ne papa no mo akom papa ewu ena mo makanti mienu nko no mo papa ena me nsa na aka no omo so papa afiri wo mo firi papa ba ko wo papa afiri o papa no o mumu sen na ye ho ade ansa acho tirinsa no mutuwi o mutu tirinsa 3p garlic mixture massage atum adro no me kan fodi ama hye ne so mame say ye the garlic na wo garlic ye nipadua ye ewo enso ye nipadua ye eno nti say yaka garlic ne wo na bomusa na ye de nuane nuro api so aka ho na ye hwie gutoa mu a wono mu otumi say adro mu adro nie na 3p garlic mixture no ya noa ene yan fansu yan kan ye onwanwa ye chinchimu ye chimu ne ehwie wo na gum na ye nsuo enti frafra wa bia enimo ti se wono mu a etu yade no a wosetu ase no deku ebistu immune system no pressure no wosoro beko wo sugar wosoro ebeba normal wa ye kase dodo srade no benda ne atwe ama won so wa ye fine stroke ebeko nyedwe ya de ntehyewa ene wofuri na ye kase a ebenda ne srade ni nyina na wodwo nsonso a wotumi se wa ya ase eye wo ya wodi ye Akoma FM Eric Ahenkrasi therapy Abraje se therapy Akosua Dutwumwa Amsterdam Sports Hema wasi 3p Nikita Pizarro wasi 3p Niki Pizza Fan Club Fan Club for nyina 3p enu ti bra so se yakwa ya doye wo prisons ne orphanage homes ne yakunafo no a ne ye 3p atato ne ye de akoma wonum na je se awiedu enu nti sister Hetty wasi 3p Emmanuel Wuso Japan se 3p Kofi Ampobu se 3p NS DJ Clinton kwaku papa DJ Clinton was why star DJ why celebrity me pacho DJ was Robert Johnson bra na DJ was 3p Gallic Mr. Masankabi Daniel ba Mr. ba Kolona ke ba Pedank Angelos Piwak natural number ni 0248 928824 0248 928824 grow fine about tonic emojadro papa yedi koko ena ye enu nti oba wo menstrual disorders just say wo ko fichire ensisisu ye eba ko na etwa bible sumi nan ne wonyam onya wo menopause nanso wo just say wo nkwa achima mesawada wodi ano no se wo nchima ya unko fichire mesawada wodi e 3p Gallic Mr. Sanse Akoma FM bobo ano sa fibre
ɛna ɛbrɛ wo nti ɔba wo fichi krom ma no ehia wo papa na afei wo pressure no wo so wo nan ne wo nsa ye tititi hwɛ ma me ka sɛ me nkyerɛ wo ɛdura empanimfu ankasa aso ahwɛ na wo mu ama award say the finest herbal tonic of the year last year na ɛyɛ ya empanimfu agye atum ɛno nti wo kɔtɔ no mu a woni how Mr. Bakolina Keba Ashton Room Spotable was a Fred Menseba Apidan Pure Leaf Chemical near Bar Shop Mo Mount Sanka Grofine Herbal Tonic no Ebi Fred Dr. Grofine it was 0244 596532 0244 596532 Raka Clinic Limited ya the Pakum capsules aba bema wo bememu ayemre waba da bridge wo de ya Pakum capsules Jenny Kyo 442 oba akosua kumanum ehonye white age wa bosso be makwa o free on sanko bi Jenny Kyo no ven capsules wojo so no wa ya se ya wo so de no medfagin capsules cut of free PNC ni no wonuma ma mogya de afresane ye nipadua ni mo wo to ase eya wo ya ju rima akosu nantini wo da na dwa wontumi na arthritis mo amoye adwumade pa no agudifo ne mema mo adro ye medfagin capsules akokora ne abrewa no mo a wo mpom ya den papa wo behunu no wo mo ye wo mo putiniti wo mpom kojogen Rock Clinic Limited wo Kumasi Alaba Babu Station Wanisco School House edition mo freyan e was 0248 885040 0248 885040 Carrific Ventures ye the Zahara Mission ne G capsule saba no kwasam se Zaki abeka kirawo na se wo wura bi frame wo se mako emi ya Zahara Mission ne G capsules no enam se edu papa ene wabisa no enu we se ebia bema ensansa gu bema ho ana ekuro gu bema mo mesa wada ama eho nya kono oba ode pua na ye wo ana wase no entumi nwe ensuo de pia ene man konkan gonorrhea syphilis ode eye Zahara Mission ne G capsules said you obeye ni obi a ho anenam sanya de no adokoro no ache enti no wo fa Zahara G capsules no to pa ye ne mienu na wahwie Mr no so miensa kapre butu so na wo de anoma no pade enwumre yade ni nyina ya cha na wotwe mienu wo de mebo be ma Zahara man capsules so be ma wo ye mre na ahemanache wo be mentumi pagya ne mu enka good morning enfa nche ma wu so ye be ma Zahara man capsules na bebo e be yi wosisi mu amaman enuane a ye die nya enu nti mama be ma dodo no ano wo ma adwodwo wono Zahara man capsules e be yi yade no da mu hindi e ba mesha malaria fever typhoid obi a wo diabetes ne mentonchia wonum hindi e ba mesha improvement ya wo be hunu no e beje wonsam o kan she drug lane he ba pharmacy chemical shop mo nya na Charistic Venture next Zahara no panibi it was 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 atiefo ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso asempa bia ba opesika akosta weeks kwasi adabi na me be ifra bontin ba na o se ma da de pan no ama me wo ba mu lucky na me ma me so be ma me se blasale aba no se mo ko friend mle me eno be 2 hours no mai ento be dura na me ma me so la friend mo fa ba o no asole me ko na me so ma me so no be din ko me nya ba se me se na me nya ho na wo ko ye
enti na maame so koi enti be ne na me ofa bae na osan asomae wa mantiachi na me ampunu ma fele se se ma kofa be ma obu ade a obu mabusua na me ankasa me call enti me ofa mo fra no enti wase omu fra me se me ye omodai ena da no maame ba ho de ama ne o se da bi asale ye de madi agoro ena maame na ofa fom kura wie bi oni menua koi na o de kotu o maame enua ene ne onua man mu to o kan akro se maame no masene ha o mu paase sa ne no akofo bi di hye na so o yale ase me hwe no afi so asan so agya no o mo so ma ne ko frɛ papa yi bae o bae o se a me nwa no me de me nwa na ma o maame se o nwale na wo se hwe no ma no ho nto no na sum no no jejina wo no se na si a de na wo kon se ai gise mbo mpani ko na wo twunum so obi o yale o se na wo twe na me maame mo bae na otwe no so ko 2 weeks na me nua me maame so ma me nua no ko ye okọ na o se maame se dwoada no po amoba ho no me hu na ya woada na me so ma me ko frɛ ne ba o so wonde wale anu wale na me so wale no a won ka sa wale won hwɛ ne ale na no ho to no nsu no wo so o ma ni sika bia na o be yale no o ma ni 10 million to ka chen so won fa bi nto aduani fa bi enko ko hospital nti uni sika bia wo de ma ne bi na maame ka che me nua se ewra baby me na ka won nyanya sasem bia kan che nti ba bia mra kwa bia mpe bia no mo fa no mfa so ena etwa to me ba be me ne ba no on fa no ko school a wo se gi se wonya 7 years number ya mama ne no okay Akoma openi asare etina ye no enfie sei ni pepa cho ko 5 years 5 years okay why you ho ade pepa cho David aden pepa cho ba ye ho ade na pepa cho me oba ye me ho ade aden wo de boss so eno wase de me ka kura anye ho kura na adwen wo so woni sika no matutu ya woni sika na woda so ene ne te ho sa me fa na wo no ba ye no echiri no na me ka che no so woni sika wonya sika ti se no me hwese nya me be ya adum na sika be ba 5 years ko 5 years sika mother okay enti ebrebe na bra wonya Akoma FM na asetena ene bibia eye kama masetenam ma woti wono wo ye woni nti de kwa no ma ne no but na asetena na edene sisan so otu sebe wine omu ade de di kan no ena obebe fie won kan no wode ya wokaso omu ade aha se ebi mpo a me fa se oba ne be ma de da akasa beti mesi montem na bi a woni ne kasa na bi a me ma me mpo be kan bia se menua be omu nya akra na wode be kɔ no so no kwa kodidi na tem se si ase ha kra we bi aha enti ni suba na ebi no Akoma FM brebe na hu ne se papa yi kwadwa asare omu ade na ntokwa bakra ode mabusua fredi wo matem ene tena na me wuwie ye no ena o ye sa no ma no ena me fa na chibisa ai say bray what say ena nyame anim ni eni bebre kan no ho asem se be ma we ye nwale no ye wale na ho ameto bebre woni na wo ba ko ye no me ka onai eni bebre ka kire o ma me ka onai se be ma we ye nwale no ye wale na ko ameto no me so ma nya ho na ye wo minti ma ntena ho anyini saa no ne ma miensa na awo ni nyina awo no wo a wunya akra nya be mfie mienu kwa odinya sakwa no ate ne ba no apase bi ato so na nte saa nsuba ya no wa no ba ofo ahya se no bagigi wani a la hwe no wuwi a no oja wasi no nam so so meja no no ogu ani mu ase me ne no wuwi na meti enti we de na wo ba ko na me na wo ba ko mo start tena ye no so edisan asa na mo be wo me start tena ye no me fan say tena ye na edisan asa na nyinsen ba wo be wo ebedu be say 1 year it's now who 4 years to run away from Bema Yanwano. Wait, you go pa dance here. And now for you, na dear child say, hey, what penny kwa jasare? And now, we no papa Yanwano. Woni suban ba ku Akoma FM Akoma FM then wanted to answer. Oh, say na minim say ma on just sabi obi won pon mo situtu but obi timi ko fa no ma o de nba fe mo ja ne ne ye nyina enti no na minim say o muso ntim pon no ba antena no 2 years timi sum ne ntena ko 5 years na me say nya minti ebe ye yi sa na ye fun bon no na ko na ko asore onko asore wonko asore ena nya minti ebe ye maame awade no ana na wo pe awade no na wo pa na said because wo ko baby ni aka cho say baby a wo ko hotro amna da ho wo betom eninti Akoma FM wo se meko menya medi machi nti meko midu okra na mihuri a me se Yesu onanti wo nsuo so na nsuo amfa no mihuri kra me ntwa me nanimu wa na ka kire na
I'm asking you. Bibisa. Ma, na me na wo ba ko no. Eti minim se me sa me hwese bia nka adwen besesa na wati mi matena na mansa anko ba bi foforo bi. Adwen ne sesan. Na ansesa no. Okay. Wo san bo ne kwa adu eto so bi. Utie no. Ye ne ya doma na fe bema wona ne tena ye friend Kwadwa sorry na edi enkomo. Na ya eti sese die be pa doma na wo pese opani Kwadwa sorry wonye fama wo. Ma me pa chew. Esi ayo, obefa me na menyare. Ti won hwem na me ho ntome. Na hwe won sum me. Wona so nware me. Na kwa yare no mase de yare. Me pa chew me kwae no starting na mani su ne brim sa na ekozo santi me kwae no mo se doctor no mo hwe me moja mu no. E no mo se me nya yare o makoma ne me kidney ho. No ma me krata ase nka me fa nkokron no na me nko check na wo hu yale koro no ma me hu aduru na me kwa be ma no so pam me nua na ma ntimi pa me nya scan kwa nko hwe Opening so okoba na the receipt be kire Kwadwa sorry say bia me kwae no me kotua we ya na bring receipt me pa uche there bi receipt ni nyina wa ha me pa uche there bi ado ko mo ma receipt Vajo ma me receipt na na adwokra na me hwehwe aso krata bebre me hu me so me nimu ade ntimi nua ba ko na me friends o ma hwehwe ma so hwehwe mu a we hu no aya we say me yale am ko hospital na ade ba ko ba ne kan na me wan pa cho wo ka che ne say bra wo hia no oyi wo na dwuma o so wo ka che say wonya na dwuma na wo ye no me pa cho bra wanim kakra ma me na wa kwa kire dodo me pa cho wo ma ni jai na dwuma na oye me pa cho oboa Mami menya wona na wo ka say ma na chi o say wo me pa cho oboa me pa cho na me ne my be fe na jasu me mistake say ma anye ne number ye ko mo kwa si ya na obusa say na ya na oton kunwa no hwan na no ne ye adwuma kro be ko ni de jasu na me ne ton enuro ntitan bia ne ye fafa de ne ye ko ne wo ka kire wo say ja ye duro ne ton na wanya dan ma wo ni hia no ne di nkomo no na me di be 2 weeks ro ba me ho no eno ye say time a di hia wo sa fa do me hia bia no so ko adwuma no wo ba ya na na dwebe se bia 7 wo say me ma no susantafo no eti wo ma me nya adwuma no me nya ya adwuma no be ma me ska dia ya adwuma eti eno no ma me 10 million no okay nti o ka se ja adwuma no ne nya tina fa ko ne hwe nkora no o ma wo 10 million se fa ye bodwa tu di ye bodwa ena mde ye nso o mo makọ ma bodwa so fa so bia di so saa ena scan call in fact dru ba bi se maintain ye ma bi ase mostly e ma no minim say ye no kra na sanye no kra ma bedwa Akoma efe betumi a kire e ma dodo no ada me ma mo bosia ye ka say dwetira wo mo hye no wo mo ba wo mo mu aye ne say be ma ne mo wo makọ homa ye o mo kan ehia wo se be ma no mo makọ homa I can't think far ye ma no na ni management ana say ye be ma no na no kra say wo mo bodwetira wo mo mama o mo makọ homa me nti sa asem we yase nti 1000 na she ma 1000 wa mo dwetire eno sa ma me wa mo akọ homa da wo mo makọ ma me ma me wo ntwantro okwezie wo mo makọ me da tu ni panim sa wo ka papa nko na me ni adwuma na ka wo ka kwa na buofu opening mahima Kwadwa sai ma me ka no krenchira pa ma me ka no woni subai me pa cho denti me ka ni plane na kire suban ya kade ema enkoda nan ema nan wo mu biye ni wo a wo ye wo no ho ade at the age of 60 years when ma me ko twempana say wo 60 years ya when ne twempana 4 years ya na wo 50 54 56 years minusa na wo fi years there was Akoma FM wana kai me patcho na wo say ka wo fi we na bisa wo so wo 60 na bisa ba yi so wo fi say and wo say 40 years me patcho wo say wo timi e twa mamia na wo na wo ka wo fi na ma me be bisa wo be say me mom dey no 54 years wo ka 60 years boys na ma me wo ka wo fi na ma me be bisa ma me 60 years le minyan wo fi na me se menya 40 ene me minyan to refi but me patcho be me na yes chiri ka do krenchire nipa tu ne forma me e man na enkoda nine man nine wa ye obi ahoade now say me tibi hwe me oh e de u timi hwe ma batu bu ma kwasea sa me iska man ma bu kwasea wo awade se be bua ne fo se be ma ma wo sika no wa hye no
woba wo hye sika bebrebe ne nsa ye so ne ye ne sika to ne nsem wa na hye be ma ne ma akoma na hye be ma ne ma akoma na hye sika sa de fama wo abetimi ye de abe obe wo ho enkonwa sika nyina ahye and no na and no said the two best can one akoma na me minister na da kra na sabi sa wo ba me so no sa me kuta ankola wo hu ni nya na abe fa ye wo mama akoma me da to depend ma dan se no se wo ya wanya wo so nye wanya so nye Akoma efe unu suban e won ya dem obi aka wase me do ba ha ye nfa bebre otokwa mi mama mi bio wo ma no to do obi sha de unu akodi wachi ba fa wa ma na ni jango ba ha na abu wo ma me wo he fa ma mi sie Katire me sia me ho ade nyina pe me wo be ho nya fe me ka so ho nya fe me se mama na ko me ka so ho nya fe una wo ka wo se me ho nya fe na na me ho fe wo nya 70 go nyu ko ete yes ni ti kan no wo to ababa wo bo ofisa sa hwe do be da ko ma ku du mi elu ntafo ka hu du nan wa du mi enso ne dey te se wo ya da wo ba be pe wana be mi nya me nyare na mi nyame o ko aso me nyare ena de yade asire obi no se ne yade no be san be na se won ka no kre obi ato me tam ko tie wu wo sa pa me na da me se be wale mi ana me be ma me de adwato na ba se mon kama wale se ma se o me wale mi ana me da nya wale asem tira ba o kra che me ka mo ate me ka mo mi hu suba no kwa fun me kwa te se de aduane afun ni fa ma na kondo sabre ne na kondo because wo hu suba no bi ka che o na so wa fi na di bi a ma mi wura mu we ye no na mete ye na sa ta mi se e ba ba mi o man bi su dada e ti mi sa ma ne enya yi na mi sa besi sa na kwa na e kwa so sa na ya suba ne ya de beti ma se sa na de be ko wu so ti ase enti se pata de ase na woje ma mi pa cha e si ameyare enti ko won hwe na mi won no nsum me mi nsum no de nya mi animi on do nsum me ete tam wo bi da wo bi da ajeni pa hu obufu me so ma hwe oba ma hwe mama ko makunu wo hwe muska la fa no na hwe o mo de o ma ko ma no mu di wo no na hwe me ba pa ko so obufu an ko papa wa ko papa le hwe no na sa bi da me ka e ko ma ka wa da ka ba dam wa me lo fo ka ba force wo ti di ko mi fo mo me da wa wa ina ni sa ba ni se na ka so ni se na ni sa ka ko mi nya bi na me ba sko se de be da nya mi ni pa o mutiti ase so wo ti ko nya wo ti ko nya sal ja wo gu ase ya sale ni wa se pa di se nku ni wa se uni subai atu soma ja de woni amreka ya so mi se kwate awu no jai na woni sisa subai wo so ahwe ne menti wo gine say ahwe me ma akwa huma akwa me no na me madi bie akwa huma wo ba me no na me madi bie wo ba na me ba akwa ma mbadi na me ya madwuma so etu wo ma miska ka me no de na me ba ni bi wo ba wa ko me se mbadi bie me ba na faku na ata tai sha so to mpabo ahwe no wo se mu na ahwe wo mu okay wo papa wusu na ahwe wo mu e dama se enti se ye hu ba bi asem ni ti nyina akopem me pa cho won twa ye na ye ba doctor me pa cho ji adwa ye na ye nto ade emra enne menya doctor no kasa wo fia achamfu ba no ba na achamfu ba na wali be yi ma ya ko se enne se konko because bro nya bre ni nyina me no Easter me no doctor me check na ye Mama Dr. Basre no bre na we post ni bi di ho dance ya kire me na mse papa posi ja na me me dada so nya stroke na ohwa na yire pa na da na yire fradwuma ba no ne nam dem wo ohwa ne sa was stroke is na ntimi nya hwe ti o te sa ye ka no no se ne mekwa akoso ahwe on yo so be hwa no ni gidie ene ono a na frɛ me ene wodu ho dance ya kire na se bibi sei ene me hia basa me kasa minim dia me de me say kire no so apart from no dia me akasa me de ne ba ye frank na oda me no na ko e won sorry baby oda Akoma FM no hu be ye won we de frank to na wotwe no afra me ma cha me hu doctor no me say scratch da ho ye wo bia ne so ho beto ene ko sa ye no twika e no obugugu ho no
and was I a driver. Ede Yankopon ase. Ye pruse. Me da ase. Na me shira. Ene Maa Akos me kwada kakra. O kwada kakra. No ma bre. Wa bre. Asem bi betwa Ghana ha na eya ya ahomte kakra. Last me ho na ge bi ba ho. Oba ya na ne to ba ko ha kese ase no ba ko. Oh. Bo fanda de fa. Maybe say den also ko pane. Akoma FM. Doctor no ko yi. Akoma FM. Ba bi fa akominu. Ayeka. Na aye ba ko. Na say na we de ne de baye. No kwasam se wa beje card nso so. Card is ye disike ma wa. Enye ye print breath for na print card. Ti na je I was me hwe ya na so no. Adie Enti bibia ni ho e wose yekoye me so yesa na wose me koda na me dwene na me kaka ni a oluma a kire na wose me kwa akura ase enti me kotena kwa me danso kakra enti burunya yimu anyina na me hye makura ase. Oh okay me de me hye makura ase pa makura ase wa enti me da ho na me ka ase na tetene ne wa dua bia ne efre no no fotene se oba no fo mfifi yi a wodi ne ko gina ase ya bu se na ahya ase yi. Yes. I'm saying, Magnano. Secret. I feel you as well. Then I'll be yakam. I feel one another point. Yeah. Now I was here to your book. Na ye kohwehwem je ko kekan haban ne bom untimi fa ma abonte I was also anyan krofo wo de behwe wo mo se aduro no be ye adwuma no kwasem na was Akoma FM nyame adom ye mu 80 de enya 100% results na ye hia etokasi adraba enti sabe be bito na susa na me sa da wana na me ka setete no na so ba atomba na oluma de ne tena bucket so nti ode ne tena bucket so me so ye duro ne de sabe we man kofa na bonte debi e me na no mo adwuma na me busa sa na dia pa na di nti na sa time no oluma de o mo tena bucket so sana wo pese oba tu peja wi a wo de to bucket so na yi shape ni yi Akoma FM yi ni yi nti me we dey rest story pa na me ka che so uhu me a che ni na me shakura ase obi oba hospital obi a be dey dance so oba wa meto me debi na ni ho ona eme won se ko kwa bruchire ye koye to nti ye tena ho ama akosi daban wonu se banzo ya meka obi ya meka yesi ye kan yi no mba beto aso bitimi ko wo mo ko to ya di tom na to apa asema ba omu wie nso so wonu ma hero se mewu yesi oya ewo yesi bia ji so san akoye Akoma FM no se wonu ba bi wo sa situation na je so man na yesi ye economy ni yi no enye yi da mani nyina apeto mema so ye jeto ne ye de aso ya de so e hye nkran ye jeto ne ye de ajeto ye jeto yi so a ye kojo ne ye ko ye fifutuo na to jeto na peto jeje ne ye sa tufutuo ye tufutuo no tin ye de adituo enti na was ye pekwan economy no ebe ye yi na tuo no ye tua na foto no kwa ne ye kotue foto no to a sika no nkoye dores ne mu ebesan be yesi Akoma FM baby ye keka kro no oba bi ani age ho because ne kunu peto because now no oba bi ba ha na last week be ma ne o say be ma no ebo ne to a was we de we utusa enti onu so to kase no ne be ma ne nam a was say the open bi na ekro no misusu se sa ba we nya to kase a ke be bo na wa ye fa number ne ntu dwansa na ye me manfo nu se de ye ya disco ba ne enti wo peto kase ye ba center fa number no enye se na de doctor na nete ya aha enti wo peto a brane mfa duro ni bi ma wo na nya wo to kama ye enkofa yade bia mra wo de woni yare ya mekra matra bi natural me yi me yere gina ha me pacho ya momre mi bi na me na me be bia dance
Number no 0244 08 34 82 ana tigo ni 0272 50 00 me pacho nsem a doctor eken nyina no so obehu ya ne a eye atonsu agogo government hospital na chiwa ana temanso doctor so sa de biem beka ho ba bia ye de bia duro nya doctor ampo wanhu ya me na we ya bibidura no kwasam se ma Akos aduro no inye se obi nnum Akoma we de ye nnum ye be ne san eye ya ye ne tese nkutu yeah nti wo de wasa woto no so keka na wo no fo no so keke eno a baba okay na ya kyerɛw sample na ya kyerɛw sɛ ne ubesi atena bucket no so okay na wa nti ne buo ni gina dodo a woto no pese eduru na no kwasam sɛ uduru ba bi kura no wa anya sika ntoa so enko bi enko aka enti sɛ enne utie me na sɛ wukunu epeto yes na okoje ketu ode kototo a mesron hawo okay enko mpaibo okay braba ha Akoma na kwan bi ya so ye betu ye bo ni ya hwew enya afi na obi ye bema bi ye kwagene gene enya doctor asam enya de oto no obi miem ya bra doctor anya na sa wa ya so ye na ma ko sa de ba ko a aduro no me sa de ba ye be ya nwanwa asam no sei afi omo stretch mass no we ya no afro o say me stretch mass ni nyina akọ na me say me kura me no say sa stretch mass sa o aduro no obakono say me stretch mass ni nyina fifiri ho me say na me kura de me tete no kura me nim say stretch mass so kura no etumi ye hu adwuma ma me na che say ya twa fufu amana to kwem ya de bo Akoma enti me sraw ba bia wutie me bia no ba ye nyan nkase ne ye da so ye nkase no me sraw ne ya me kai won nane say se wukunu petoa wuni haw okay yituo mana na mema me kura meti me petoa pa me nso mani je ho ewurade ehye nkura yo mako na to ehye nkura papa ewa waliem na ye bia so ma fa sampra no doctor next week me stations be ya train na madura kafra o maje na manfa nko ne mo ma agene na ma ore nesu adwo da wode beba na Akoma se wukunu ewo sa hawo no okay na se wo ye wa adwene se wo de wo mfa ho a maame mfa ho ntoma de ene aja wa adwo ana ehia me mfa ho ebe fa ho ba tu hei me peto ntina ma akopeto aduru aba na me yere no na so wo mfa to no aduru ne nya to a na me so me pei me so me peto hei ene ma hwa ma Akoma yo ye be wa hei ye be hawo apenso nya bo bia ofe na obetua dollars bia ye CDC ya kurazi ni ofiri kwa me na so sen ya na ade ma no sen ya na ade ma no me tu ma ka de ba ko pray me mfuru bida doctor be ku bi moto ya na meteso eni bibi papa bia anti mesro so obi ka che say ba de sambre no bo den a na metie kakre ya ko choba ya kwatena hotiti mienu bia ya ko eba bia ko eba ye ya number ni bia e ma no pe number no o pesa bia offer doctor 0244 08 34 82 mesro eto hia na eto e ma ho keka Akoma me kai wo se kotodwe ne kase no ba to kusu wo ye hu adwuma ye nyai na nsen diabetes hankrofo pa obi de obe check da 20 obi de da hen mesro entina fie nya wo ho doctor mami bia na nsen last December ho me konkran mami to hona nipa be 50 ba wo check obi wo low pressure ubuza na say yes doctor say mami ndia sichiri ana me say doctor be na ka kire o say wo metin wo ba bi ana me say wo tin wo hen ye ho na ka kire say mami ndia sichiri ni sia sichiri na enim faso ehu wo faso say wo ko low pressure wo za de be chi no wu Mr. Ma me nkoye wo ho doctor bra doctor ba ho e kina me otikuma se he ya okay bra nkomo bia opesi ye di bia no bra na be ka kire me wo ba no be check wo sugar na ye wo nurse fo ya hye da tete wo okay so wo de na e kosoro ana se e kofom low pressure ya ye tie sisi ya me tie konyomi se me ko low pressure me tumi nsoro bia mu
Yes, Akoma FM for Obi Wu Akoma. Aye. And so maybe a new who ya one ni ko by me. Over sorry yes wu yes na okun. Yes. A low pressure ya. And this will be catch us as ya catch us Dr. Ban say. Why na catch no? Asichire ye. Ne mo ye ya. Okay. Iti me sra wo say na utifie na wutie me a. Wa pom de na kira ye holiday. Bombarding bra na be check wo sugar wo check ye sen. Brani en show pressure no ba bi adu. Se to ye dru bi na obeje o se de benyo bra ban so ye. Na ye ntu ye bone no mo nkomo. Na de bi ha ubia bra na be ka kire doctor. Na ye nhwe ne Nyankopon betumi aye. Okay. Mesrawo ba bibia wutie mi bia no. Ya so ye ne ya bia bi okofo dua. Ye wo bi wo sunwan area 4. Ene ye wo bi wo Kumase. Ene ye wo bi wo Nkranman mu. Akoma FM. Ba bibia wo bia ne ne ehia wo bia no. Ye betu ye bo ne ya kire wo ba bia so ye ben a wo ko e be bo mprimprin ya. Mesra wada Roma. Bombodin se ba bibia wo bia mo bi medada. Se ba wo ba wo nkoto no sesi amaba ma betana ase me ye adwuma no ye di no bebre aba. Okay. Yes. Se bibi na wo nti ase ya Dr. Bana wo ha. Okay. Wo ba beto me 24/7. Se nyame adom ya sa kofo obi a wo ye body massage. Asa ba ye de yensa nye mfidie ni yenyim firi ho. Okay. Obi wo ba fese no wo stroke wo nanim ba machine ntumi nye nanim. Okay. Enti yakofo obi aba ho so o meye saa ne ma ni nyina amfa man obi wa ne nsama o se onam ho na efemfem no. Okay. Mesro ye de ni nyina baba so ye bra ya so ye ni nyina ofra ba bi ye ben wo ne ye be kire wo na ya tu ye bo ahwew but ye de number na etudwa se bibi kire wa adwena fra Dr. Ban na ye ni ho nkomo me pa show Bible Center your number no e 0244 08 34 82 and the Tigo ni 0272 50 Akoma FM 12 and about ko kan we 0244 988 004 pacho ye atonso ago government hospital na chi wo anatema so consistent la shibi the so the doctor can be ano gidi na fa wani kire ba Bible Center na to de eche nkunan e wa awaliem wani kire ba Bible Center media manager ne say we nye duro kono num da be wa to pa ye na ye mi adragum na ho eti we nyina ye kan sa wotu ni nyina ye kase ewie na wo kwa and you say body dede eh ba anu to be patch wo ba ya ba fra fatu adro ni bibra de enton fa bibra ya ton yenton bi ai na bibia anya kama no mbeba obi a wo pa bi ato bia momra Akoma FM oba ya beton bi ama wate na bibia e kama we abibidro don fie hu abibidro enkojo ma bo no nkojo ma no maye peche nada ayi Dr. Julius Dr. Mama Dr. Nyaza oh Dr. Julius what did Doctor Beka to answer my say at what Bibia dro ho ye wo ebi wo no fo be sese mese ya wan kratefo ni ngurabafo ne ya ja ngura na ku ba bi ne ye bre ma nuro wo wurem papa enuro wo wurem na haban so ho ebi anu wonam aya na aya to papa so na na bro sa okay let me share Pastor Junior doctor ya ecosystem partner hello spice and trading ventures ya maje dro ate me wa dro mama je dro na ka se ba je dro one evangelist na maje dro me ma shedu do bi kwa ofia ma ma je dia ma je dro ya dia eco beef seasoning powder ba and eco jollof seasoning powder eco steel seasoning powder Mr. Wada adwedi for man no
Monshane so Akoma person na mo amoje order square years word na se party ase outdoor na se mo de hey you call seasoning powder beef di ade best team ho jollof di ade begumo stew di ade begumo ho enu ntina kitchen no aye so perfect for 0244 160750 0244 160750 Edwani supermarket mo enye na shane so ma me dani eba trading center yenro no ya de dani eba me shaba na ebeboa uye papa na bibia tumi aye kama malaria fever typhoid jaundice so na me ahona mre wodi ye dani eba me shada ni to na eba me shane so wuko ficha wote ye mfichi kwansi so ye wunu moja wanu mo ato a wuntumi enidie dani na cho eba capsules so ya mema nko adu e na ye papa ema wonu esi wo mema yomu mamba ema boy dwuma me ema na mo piafo na dani herbal ointment so obia tumi di twitwe na apostle dani prosta o de o ye bema so prostrate no anombe Mr. Freddy Menseba Samenko apidank ne adom chemical was santase Fred dani eba was 0273 392877 0273392877 Ashton Room yane dani farmer na hwe ni mu mamenkan wo bi message ya ode aba ebinom de message aba wo mo se oba no e kasa dodo omu ade ebi so e de message aba se bema no e twantro na message Akoma Efe sorry Papa Penny be na daso ni deep no say I know a sorry from Asante Mampo he is a totally liar enti we ye de wanimo no na akere na mama kwaba memo akwaba e bia na ba ko fe ya na na ko maso e be se ko fia mu ati fo mayen kase me wie me baya me be da yetiefo ase aja wadwa Akoma tiefo ene Onua TV ne media general TV mun se me se me miss person no Akoma me kachro ade na jimi se me kachro so wuti ni Facebook live YouTube live no we kwa de wunya wu wi we na bunu oh tege ade no bua fa so just ebuna nasa nanka you expect hundreds but edu thousands mo pay thousands ni pay go from papa ni pay go from just afi de afi obitimi tiem minya bidio just bidia general oh my god ade no yes yenim se ne nipa beba but abroso ye very kind apache fo acho obi a oba ye fufuo no nyanya bi ni onto no boas ubenya bi adi ye wo toba akese num e wo kumase ubo sisi toba e fidi ni pa over 2000 a day ubo je wa toba ubo fie fufuo ubo ayi obaya eti obaya me say na me catch us work a bit on my video nipa ebu faso chese atefo chese ade no afedi edu ba the police be 6 or 7 police for you say boss what do we do now I'm saying you are asking me civilian what do you do Akoma Efe a police officer is asking me where they say mfitiase na a police officer is asking me what do you do now I'm saying boss na me get ya best rate for obi anto na bo ase just say obi ho a wo say omo ba ahomache for no I'm saying I'm ubedi four ye di fufu aji kwa ye dwawi and just as one the problem say and say one house wo medi na four obi free bie ebi abase obi free bie bro half oba be di Akoma and I'm saying I tell for enti akosia ne media general Akoma FM Onua ene yetimi na yedamase ye betima kan no on say obi a wofufu odi woni fi oh yes papa yin ni so omo ma bayi eno die papa penifo papa bi aba 70 80 are we to say sabe omo ni fufu odi wo mu but the joy of coming together as a family just ye mebom ye ni Akoma fufu eno nko enti ye beda o mase event team ne management ne the entire staff ne on air obia
o hwe fufuo yi abura enam enti abusafo mo am hwe Facebook page no chese nkwan no bi wo ho so fo mo a wo beteta nam si ayi de champs ya papa ayi ni mo ga o sa kwata so ajefa etieme asa mo start feeling kan wo mo ajefa te mensa won kan wo mo radio ni wo mo TV ni enkwan na de champs ya eso fom beteta eti na hwe pa sa ponche wa fe ne sia ba na num nam si Jesus for we mam aponche we wu fe urade you kokwa sisi choba for it to we yo na dia we director dia eti adebo ya me ni adero mesi na mama ni bia tiri ni holy one aponchi ni pega na se nam se ka che ka tutu aya de ya wa ye nam awie wo ko he o pre ho ko he anya we nam se mama sisi sa aponchi we chi we eniamo wa ye nti fa ne to nje we enya ho nam ni boja na ya kira no aya wono an kasa na apre ne ho no bi na kumantwi boss ya ko na no crab ko jira ya ma me na wo producer ya sala ya somebody amamo ya reserve body amamo ente mon kama kumantu mu yem ba de be bi eduro ato adwo afam pie to bre me te go to obi timi run atade police for no police didn't friend am say boss what do we do now say you police asking me civilian what do we do oh my god in fact adia no asero adia ni bonyam na yebede tefu ase ebedeza de mbetimi de adurani enti papa urade isham enti mo na mo nto aso na we de awie de me ba bede tefu ase se efie fufuo no ene akoma fufuo party no yo hia no ayewa anababa ba ko wose baba mi kura ayewa 4 am na den na mse urade na ge ba ko pa na ayewa kura ayewa ni de egu na nimu na mse na we de di wani mo isa be na ya ma bi edi I say no tell me 2 times so who ya am say hey breche dwanyo na na okay I dey for one friends here me man man kwa mejimeni so ya the next ointment number pimples razor pumps we nantem wa proper chicken pox wo bia ensa na enwewie ana ekoro ana eyam ana dandruff ana wapampamu na pa de wunya nie enu ti hye so ema me se mamusa enka next ointment no ebi Pastor Julius ma yankwe chetie for ja Dr. Dawood so under the 360 capsules number oh boy juba ma enioma mienu na mpesa me kan wa ha saa de we de bia me kai ka sasem se utie ma me no papa no story na ho mama won se yare na aba no papa no kire se wahwe o ena ma me no to kire se onhwe no na se wahwe se onhwe no afei na yen ya adansefo na was studio hanko akakakura no enioma ekoso no ozo obi say ni message bi asa ma me no predodo because o tia sesi ano ni enti o ba ye pan se papa no be hyew ama ho ato and ye wo can repeatedly na sabin producer obi a wo yire na mana tene bottom sika de mfifire ahwe no se ni na kasa oh I mean I mean say ye enti e won si o na ehwe na amra nko ba so na hwe o ona de yare no ye o anyu ne on fa yare ma on ko to yare mra o yare na ba on pra twi mu ana usu se nka be mo no tenko mu ana usu se omu a ana de ba na wo ko bi mu a wa yare hwe mu a se be kasa kire no oni mi oni sika enti ona ma na wo mu a edi na temo wo chama wo mu muni mata na mche muske
muni mata oh ya ma munya botra na mo kasa dodo oh e ma bi asem ketewa bi ba ye be kasa gwa sa me ye de akwa kodi fo mama de mi wie no se papa no wonna twempra de bi ame de mafutu no wonna twempra yere so paso a wonna da pen sabi edu be bi o ma wani je pen entinka se de tie bi ano se emu betimpo a ma kan enya asomdue mu a ne gya oba no kwa bɔkɔ na nkɔnkɔpɛ no baabi ntina efi sɛ ɛbere bi baayɛ ɔno so ma ho sɛpɛw bere mafutu nti papa no nyɛ na ɔnhwɛ maame no ne fam de bi obetimi ayɛ bia na mfa asomdue emra maye homodwe ebi a ya gwe ene ayuwa mu nsem fufuo party nti anya wa do me bi wa nti we senti na Dr. Julius ya ne tentem yi Akoma kakra ma ko me kan se ene adesua won nsem we mu ene ye holiday wotena TV hu tena YouTube asuade ewum papa no ohia futuo Mr. Asare ohia futuo from day one bepem samre ma akobusa wo se oba ban na waye ne ho ade a woni natena obia ni ho empna nko a eti wan kasa no nkokura bom ya wasimu afutuo ya oba yi de ma wo no nka nkyira wo se wo kwose da wo he no awu onka nkyira wo over 40 years we who dey no baby wadru no we konya 60 years wonya 60 years akakakra bi wonya 60 years we who dey no nte se first no over 40 years ni wo giragina ne hoso wo so wo pama abaye den na anigye na wo hia wo ho no wo betumi di ama no wo who dey ne beko from first one wo sika sam so beko from enti afutu wo dey ma no bra wo ho asinetie na baboa wo amama bi ya hye yetrim se ye ba ma yetumi fa ma bia ye pe okane ha mitimi me 5 months ni ye etimi da matra mitimi fa ma bia me pe me age ne die mitimi for 12 years mitimi for 13 mitimi for 18 etimi dia ma no me manyini kra me wo sika die me fa dia me pe nkokora bom sese wo na woti wo no sese woti wo yi ahode be na wo mu o ahode be pa na wo mu o sei na wo betumi ni na da wo mpam o wo sika sam aduru sei ebrabo be na wabo eye futu a ebe buo nipa a ye mfa na mema bia yere ye ho me ye be menti sese kwone koye oba ho ade da ho ani wuo ti sika koye oba ho ade na ho ani wuo emema bi mo ho ani wu wo yire wan sam na wo da ho oba be na be pepa ho samna woda ho oba be na be no bibi kakra ma wadie ampra no betumi afofo na fra wo munyina obi abeka se na ho ahwan wo ho akua wo ho ya wo ho akosua wo ho frefre ye nyina na abo ye ho ka nkokwa brom wo ho mo bro samre yi obe wo yare ya busa se sika sei na wodi amano a hwe ni guase a wo se egu ono kra ne fra me na wo se me pe na me kosia no na ode ne ho batata me na me bo ni dwetere 1000 Ghana amasunsu enyansa wo ha amasunsu enyansa wo ha mesra oba ma no wo hwe na chi na nyankom waye nie wo hu ya no pa oba bi atena ba ma di ososo ma ba ma yo ososo ma ba ma yo wo jojo ma ba ma yo wo tiatia ma no pa oba bi no atena na we wudi na chi hwe se ene hwede ode wakoduru hwe yiye mesra ema bi ene mema bi hwe program ya omuntu omofo no omusua de afirim na omunya tobe no okay wase hi papa no ye wicked pa obi message ya wode abano no wase okay me patch me ye program no me mani we ya go from me fe so na me kwakasama the man for not say that because you can't give your wife 1,000 for business. If you give your wife money for business, that means you will not give her chop money from KB from Suchare. Okay, KB. Evangelist. Mami. A foot to I never yet ma and ma and say. Bema abe found so no tea. Natria. Monsieur Niaman Frimupa. And Pratrin Yaka Musimunyai. Nemo. Se nyansa ne yede be mamo se de be ya mbosua nyansa wo mu Akoma FM enfie dodo a woni na tena nyina ubusa nse wa he ne ho ade o se da bi
say empana twe na we demand 80 million consume on san show ya le man nko so no so wa hwe ne manti ye company na mu bie yo na mu ye adwuma no enti company no bibia timisi e kabo wom emfaso wom baby adu na ye kabo na aba wo kwa wodi nkola num na koye wa mo maduane adia na wo dia wo ye ya wo se onsumo Ghana mabu ti o emprachi yensum so wo emprachi mu a ka hu se enti me pabro for life wonu na date a mu restaurant a utua o de na otua na de e dai kana mutima we ba no we tua no we se de be ya enfifi o mu jaye a obi amoka obi alusu na se ko ba se emprachi na wo ye sumi se sumi no se be to mu you know na no dasa ni betra ha ai Ghana mrase onu oba tena busumi elu kra e se usum no wana ka kire wo emperature enti wo twe mpa na wagene ye se esum baba mu a ene ye gina koma fidie kase ye so ye ka kire wo se fa wo ho agere na sum bi anim emperature gu agu wono wa wo ba ko ne ba no fa na ade no hwe no yare aba wo se wa show usu di dase so moska na chese yema musika na ahye yema esika na ahye na omama kwa oma empathy nya kwa oma bo nti oma sika ba ko 10 million waje atum 15 million ba ko waje atum 5 million se ahye na ne ma mi defend no de ba kwa oma mesra yema musika no ah mani jintremu fo kraboni ya wa ifro wie sika no ha be ba no de be ma wo no enu anu no anu ana mudidi udi ya wajuma wo mutimi ya mani ye eye de na kan fo mankwa timudeni jimi maminka timudeni jimi kwa sika bia ba ma bia e na ase wo ma kwa mo nti ase akwa ma bo babrum eni babrum o yesra mo fa ti e be pa mo chaw munsuo nyansa na munya sumi no nana ko hada mame ne sume wo ba fam na me nyare hwe mame ho ntomi be ma sare wo papa de otifia duri yesre jimi no ya doso papa wanyini ye be srew mfia duonum ennan wonya oba bia ho ade nti wo muru se kum ba oba ba na betena ho age flowers ekuta eti ye be srew wodro da bia makana ha me se wo ma eni etwa so wodro ye ntwa so da se se da wudi ha notice do na wonten fine o ho ba ye ten na katita ebenyawo me da se na na yere akosua pokuya sikapa ma asem na Akoma FM 80 million na oje no 80 million no entimi nsa na yare 80 million enye sika bia yare a owo mu sisi ano ebetimi asane yare a ewo se otena ha ka se ope 80 million efa baabi na ne kasa ne nye de but mimi wona se ode yawo na ekasa oba ne de yawo na ekasa because papa na ncho bebre na wo twitwa to oba na so oka che me se oba ne ne pe wa boni be ne wo society na ewom no na emfo aso se oba ebia wo kose be ma pe ye problem ba mimi no mi hu boni bi ewom so hu na nani je no ho e na obe pe o so oba ne ne da e be free maba enti enu echi ndi na wo ye wo so amaniska ye adwuma de ewom so oba na anye na sede ye de na so se yare aba enti wo se wonya ntoboase na wo sane yare mimi mom de oba na 80 million na wo kan de ehu ni mfa so se free se 80 million no enti me nje wonkwa na mom papa na wo se na ne kasa se eba abamu e wo se wo hwew na hoto papa na adwe ye ne se bia ema na awawo no omo behwe na me ka cha ne se onyini ba ebe kakro obewu ami abebusa se oyire we obusa afo nyina abekọ na afa ni ebepa oba obetena ho obesa oyare ana obebo ama ho atọ enti ohwe na brabo ye ba bia we du adise onyina anesa enti wo so ohwe ye one madodo awo awa anware omo na se o de kwase ebuo na ade nam onhwe ye na nya ma nyina na efa omo se no ebia we na ade adi no the next person na akọ no so unim de ono ode be ye enti me de me ka ne se omra form na yensie asem na nyina anya boko ohwe oba na ne ho nto no hwe ni wie na ne ho to no mpe ni bie ma
obi anko ne we no hwe ne ba me de metimi aka no nyame insha papa na ye akosi akokria sikapa na yete ne nka no na me di ns ointment one dance ye chewo na me di ns ointment one dance ye chewo ba modi a na ma wasa ns ointment na ebe na ebebo akokɔ sra peninsra utrinwi betumi dia sremo awake natural capsules and social nso ebi immune system no yema oba yema bema oba watenka ateko benya no wo menses na emeyi benya no ama menses no abayi na achi akofo yade bia amfa amrew eno nti hye nso wo ba enum awake natural capsules na bema nom oba the ns ointment sra na bema so e the sra bamodi ne ko enkran okanshi drug lane Kinswa Keba, Repair Venture, Tinatadeba, Baseline Pharmacy, Nisi Pharmacy, na Rejo, Subenyabi, Kofodia Gapson, Delight, Drug Right, and a Binoff Akoma FM, Wisco B, Hillside, and a BB Pharmacy, Kaswa Fonkok Tribe of Judah, Kumasa Danieba, Mr. Ba, Kwalina Keba Habme, and a Kriske, Ubenyabi, Freyera Ernest, Ewa 024507 9915, 024507 9915, and 0276 537701, 0276 530071 0276 537701 0276 537701 number no eno no cafe for so talala mese wada edro ye agye no mena na gentre ha e wodwomo no cafe FM enso table so eso so ane so obi fa eno nti wo ye bema na no spam count wo de boss for 1 minute 2 minutes na bema wape anade achi ade sanyina no be mehi ensagu bema ho ekurugu ho nya kono enso bi fru bema na no ba wo dweso ane wafe wo se de wo ka ho memu soro bema wo nya cafe capsules oba enka ewa koso ekumenum dade no baba onyanyom wose ye de page ade oba enfa kankan ensa ye ade woni feelings ya cafe capsules ebeboa edurama sandi wadanse ni cafe no waje so talala daniel bakwale na ke ba pedans pa de bobo ase o usko bi won kokko free harriet 183 0207 183 I say 0243 105904 quick credit de wunya ene wo Ghana card fabra na baje bosia ye de yesi ayeyo ene quick credit fa Ghana card bra de aka nyina ne ye behwa yo ma fa quick credit e was 0596 9208 33 0596 920833 and 0302 200390 na yenye so TCL Electronics and also Mamodia Wope world class television air conditioners washing machine fridges any freezers ya Akoma FM ye wadum fra ye no 0546 258047 0546 258047 and yes and so mama say watwe ba pa da mesi afi we ya ji awodo oba sisi ya de be ma wo sisi enemu san ya de wode pua be oba ana gonorrhea syphilis and ha wo koko ana pressure stroke ana ulcer be ma wo be ma fo na wo pede mu oduro watenka atekwa wo ba fichi krom nye wunya watwe ya powder enu tu nu asu na ya de wote anu anu de agum wunu mu na fe wo bo ne se de wu boti no na ewa kasa enigina na watwe be wunu so ye womo enu ni de dress so Akoma FM kwale nak emrem ashton Mr. ba Fred Mensah ba Samenko Tabia ba shop addition market pharmacy ne chemical shop mu enye na watwe ba center divine hope ba center de ba ye no ye wo makro abusuakuru wa junction fra no 0551 22 8281 0551 228281 na eye Daiwood Aba Hospital ye ne de Daiwood 360 capsules aba sisi yade awututu sisi yade awututu Daiwood 360 capsules and the Daiwood ointment fetwitu wapaso na fa bitwi afa bitwitu sisi no ya no na Daiwood Aba me sanso de se hwini na dronu malaria no wonum na ato bamodi na efe Dr. Daiwood Akoma FM 886437 0244 886437 and now 0201 681717 0201 681717 atiefo ye twa ye ho aba ye twa ho aba no na onuafo so
So eguswada wutie enche ye bekwa ahomane so na afa ye ne ya frefo akodi nkomo hye soma me sa Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie ene ho eno nti ebia na ene wo per wallpaper papa wudru edumu a omu obi ena down ebia na we installer emu obi na down bomodi aneko ye wo Mrs. Anache Plaza ye be Prudential Plaza ewo edum frɛ Alaska ewo 0554114878 0554114878 Akoma choco and then you the top choco chocolate spread no aba wo topa no sa no na ehye sanwa na wo de famwa utum se ampa ede and na top choco 3-in-1 chocolate drink and so mreke and na fe no esikire wo dada de wo hia ni nsuohie na chese wo breakfast no are ready wo benya bi wo provision supermarket mo fra 0243 0243 033 033 0243 033 033 top choco was say it's chocolate and unti mawansa enka bisesia na Dr. Fokwe Bakreneke so Dr. Ewo Pechi Akoma FM so kwa nwa kwanta na udras Messi Pechi number 1 na chese wabisa Dr. Fokwe Bakreneke ebibidro ne de sayade ye de hama ne sayade wo Dr. Fokwe Bakreneke and unti yade bi agi waka ho say ye stroke and say chese wabubu diabetes and hypertension and na pokra say awafo amopeba enemu san ya de chlamydia syphilis gonorrhea o de po awo na wo pe weto dwemamu ya chase wo ji wanye wato nsemo wo pese wo jai guntumi nyai bra Dr. Fokwe Bakreneke skaketu bi na Dr. Beji wo na so ni gina na wo yade no ekọ Fred Dr. Fokwe sisi ya mesi wo pechi number 1 024 Akoma FM 935 0242 155 935 na yenye wo so his fit se bomodia na bra na omma wo dan no esoma eye dan so bo wo pese wo sika no de ode kwabo dinosaur so tika krama wo his fit or his fit bra ne mo dinosaur ema kama sanso na wo dan no enwunu ensuo tutoi wo den na bra na his fit yen kwahwe ne yen tuatua ntokuro ni nyina emfama wo oduom kuma se ene ye wo fra 0249 791065 0249
1065 na yɛkɔ na Osborne Limited yɛ ne yɛwɔ adansie ho nneɛma papa ne titiri ɛyɛ Akoma FM ɛdan no ɛmfurofuro ɛyɛ Osborne Limited inches bi blocks no wobɛnya bi ɛwɔ yɛ hɔ kaase yɛ ne mosque na hwɛ ne mu Mr. Wada wɔ Kumasi ne mpɔtam wɔ de guka mu kɔgya free Osborne Garage and Motors opɛ second hand cars ɛno so bɔmmɔdeɛ na bra bɛhu yɛn da kɔdwom yɛ ne despite ahwɛ ne mu opɛ electrical appliances so a bɔmmɔdeɛ na bra yɛ electronic shop na ɛwɔ adum nso aseɛ no biribi a wopɛ bia no wobɛnya wopɛ blocks akɔsi dan wopɛ second hand car yi bi anampo wopɛ sɛ ɔtɔ electrical appliances yi bia Mr. Wada bɔmmɔdeɛ na ɛfrɛ 0240 403247 0240 Akoma FM Akoma FM natural clinic deɛ odepua himfie odepua kasa fie sɛ wopɛ clinic a wɔn wɔ odepua duro ɛyɛ Royal Joe Park natural clinic afe ntehye wɔyɛ asthma yi bi fever enum nka diabetes wɔtɔ nsɛm ntenta ho mu awadeɛ ana wawadeɛ mu nsɛnsɛm bra Royal Joe Park natural clinic ɔma awadeɛ sɔ ne yɛn yɛwɔ angoraga gyena adwesua mu yɛ bɛnsɛkyɛ duma so rabank for Royal Joe Park sesia ɛwɔ 0246 18 90 21 0246 18 9021 na yɛnyɛ wɔ so ana 0541 40 7586 yɛbɛgye so na hyɛ ne soma me ɛna wia yi Akoma FM spaghetti obatalia enkoda pɛ empani pɛ edewu ema pomodin ti brane yɛnkyele with obatalia na edwane supermarket mo obatalia enye na wopɛ sɛ wotu kwan wo bia gye usika di sofu bia gye usika di connection manager usika di amanta sentase ateyesu so wa fa nko kefosu de wobetu kwan wabra onna danwo no kwasam wakɔ kefosu no adada ho abra ne behume kefosu ewo Kumasi me na high tension freke ewo 0278 902965 0278902965 wa peso otu kwan ana 0241 Akoma FM 774 kefosu ebaje so lifestyle reform health clinic ene ka say eye Dr. Steven Asiedo wa diagnose you ansa na wa show yade enu ti bomode na bra ba bia yade ne hye yebeyi Badia yade ne hye ne yebeyi afri ho na kyese yetumi abo na mu sa yade sciatica ulcer prostate yade will liver kidney and then water chima blood pressure no and diabetes na hawo winya lifestyle reform health clinic na Dr. Steven Asiedu omo Kumasi Abreport Pentecost School Junction eho na doctor wo enu titutu mirika bra na behu yen Fred Dr. Steven Asiedu e was 0502 Akoma FM 0502 41 2975 and 0208 478686 wo Fred Dr. Sesia obejo so na watumi aboa wiye papa baby e wo bia no bomode na Fred Dr. 03224 ye kwa homa ne so 032249803 032249803 032249803 wodi ni baby afrefre. Hello ma. Ya mira. Amojmo. Ejuma padas. Ani kia condemn Akoma FM na niya be menya mama di hu ya papa bema wanya wa o ka uye e bi fa ma ko zuwa so ni ti ye mo ba so sai wa se the whole time 54 it 54 no oni ma fa na wo bi anya na gin yes o nya na gin kwa so be yo be ni mo adi mo ya o be dia from dakin na sisia mo na ma no sisi ma na ko o ka o sisi ni ni ya be no na bo tre no ba no so na mo di be ma o pe bi atiri no ho ye fa no di ene hwe de o ye be be tin na woni ni nya bo tre no mo hwe en fa de so ni e yi o mo Akoma FM papa happy birthday Akoma Mr. Romeo Rich Love Elom Kweku Sashi Mr. Romeo Rich Love Elom Kweku Sashi where CEO Emma Quick Credit and Investment Microcredit Limited na where every Mr. Richard ni Amakwe where board chairman Macquick Credit board chairman Richard ni Amakwe no say happy birthday Akoma wo mu CEO Mr. Romeo Rich Love Elom Kweku Sashi enti na onyame onshaw no onto won kwanem wo ma wo enkwatente wo ma nyansa ne nemudi a wo di bebu quick credit Akoma FM na aboa mobrowafo nyame enshaw umfia wadi so and happy birthday Akoma Leslin Osai Sika
Leslie Osai Sika we Timothy ye engineer was say happy birthday come on Leslie Osai Sika nyame okay went to me anyina so within the baby afrefre. Hello. Yeah, within the baby afrefre yanko. Marco Senegal in Joseph. Me ba jo be so ji say dem no that dream to fine pa. Hello. Me pa cho minimo. Akoma FM. Ma de me bisa da no. Asema papa ni siki kan nsi so say oba no to care mo train case ka. We do not ba man what friends on the France on the car stop him. Na sa papa when 54 years. Let's say na dream ka fu no want to say you want san ko no mra na do kan e. Nkolanke to kwanka small so. Me da say within the baby afrefre. When you about papa die. Menu about papa die. When you about mame fa ko yeso na me mo about papa fu kwata ma so wa satuma ponku fia se no takwe. When you about enade ayeso fa akonye so na me ma ekremu fe nya balika de sala. Wo ba ko fia se no tan wa bro no amete so me ma ekremu fe nya balika de sala. Na brago ani mi ta to mu na ko fia so mu hwe o de ni aba me de brema no na me ke bibi kakra kele papa sebi yen na ke bibi e sa o ka to nya 15 years e ti we say that so nya 54 years ya 54 years to kanya bad one minute e je se papa no ti se do bu sa na man na yo for you bi ho ade wa si da bi na papa o for na ni na wo e ti wo ba ye bia wo bi ti nya kasa chense ana mo to wutu ya na eti ese papa bi no ye so mo na mo so ni ese kutu ye die na papa wo ye se ya emwa ene ye ma me no ye se na la eye kasade eti di go be chance na se bi se bi da me ase kwa ma ne ba na wo pem wo fi ni o papa na pem wo fi me chen ene wo be check te fi de ke je so na wudi matemo a ni ne bu wa na eti ma me no mo from we ya de se die ene ma be timi ni aba ni se ye sira no papa no me yali 12 man wo say yali say dey nyati bibie e na wo sum say 8000 woni ni tie no 8000 odi be sumo e tie man ma wo mu na mo be so so tutu mo na mo asie wo mu nya say woni ni tie 15 minutes ko asie sumo we da timi ni aba papa ji ya me ensha papa of Akwata was say I'm in Tema New Town now please I'm serious need your direction okay Mr. Ofreye Echena ye mo ehun enkomo wadaroma was say okay, Osunya, please, I said I want, okay, me patromia na me wo into no be samia mean to me and fancha. Mama, in fact, the man is not a good man, and giving a woman 1,000 for business is not enough because if they use 3 Ghana cedis per day for food, Mama, will it be still be 1,000? That's why some mother's business don't last or be message, no. Within the baby are free. I'm the speaker. I'm a capacity basic Marco, you have a family, single one man out now after Danny. This then I see you. No, send me on the banner. I will I'm a banner. Oh, you set a family piano. What Blanco could be Emma or no Catana, Papa, no Catana, Banana, is the air company. So I should pass and start trading. If you said you didn't say, or do not hold my or so much work in the city, by a family to the piano with the power. Well, say hi, Maa Akos. Good afternoon. The man is a cheater. Don't let him go free. Thank for good works you are doing. May God literally bless you. I'm sister from Accra. Within the baby are free. Me bacho Marco, bacho Midiani kote toku me kase free ato sumarket papa. Echi ato sumarket fonyina yakwe. Yes. Because na me to agyo ya ya kefka mo kase Marco le best man because the new group yourself now the number ready so we see cause the my never cry yes that's the way that you no so that's so cry so because the say no ambassador when you sumbia this one sumu when you sumbia I didn't try to be able to remember musa ko mo na no 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 oh yes sir mama mukasa meda se papa ya chiachia mo bekwai dwom
bekwa idwom fo no nyina ya chiachia mama na ewo ho no weekend me ko ho medru anu omo pan miem ka so obi ehome Maa Akos so Akoma mu nsa no me se ai maba mama mbanje ne bodi enkodi eti bekwa idwom fo ya chiachia mo sanso na akọ Kumase mo shop Kumase mo emaba wa na ewo ho no caterers no Shoprite wo mo Shoprite wo mo ehwe ye papa wonyame enhyehira mu nyina pa within the baby afefe. Hello, good afternoon. Good afternoon. Market, tell me about the market. Okay, as a for market for Chiamo. Young Quay. Me pacho yet you. Oh, went to me. Also, please, I'm Richard from Takwa. Please, I want you to tell the man to do his exercise. Well, pa mate me catch and so on exercise ye. Was say I'm watch. My name is Ajua Dansua. ND. This is a friend. Okay, I'm watching you right now. Okay, Nyame Insha so we share. We didn't baby a free. Maa Akos na. Me so. Mama bo mu na ni mo mu na mi na pa se mi ni papa. Ayo so agi. Na mo se asam ne kan ye no wan se na ni. Na se ya me ba na no ho sala. Wọ́n wà líbi ẹ̀ma ni ọ̀nà aláìsàn ìfúnná against ẹ̀mí. Yo, Nyame Insha wo papa ewo onso de wede abai. Eye 0322498035 03224980 36 0322498037 na chase yakwa yanim sana maminke kan wono messages ne bi emfa emma enawia minua ba Teresa Boaten wade emfoni fefefe bi abreme na hello minua Akos papa bi how are you and the family Teresa we are doing very well. Say good afternoon auntie, I know Kwadasa very well, don't collect any money for her. Okay, obisu message yode abanono me read the messages ne kakra. I say good afternoon. Ya was so dada. He say for party no guso akoso ase ho. Enti kwadi dey was thanks for your program to support little marriage issues. You people are doing great job. Thanks. May God bless you. I'm watching you live from Accra. Nyame Insha. Say we are enjoying the program. Nyame Insha. So we enjoy program. No, we didn't baby afrefe. Hello, we didn't baby afrefe. Hello, good afternoon. Good afternoon. Maa Akos say technical. Yo, me pacho yet you. There be wahoma no ene wahoma no emwa wo bako. We didn't baby afrefe. Hello? Yeah, we didn't baby afrefe. Yankwe. Very good. Okay, take yet you. Peter Baker, when be na, then American will be. Upati ina ya organization ya kama dia ba ko go a wonya ne bin ebindi emotional Nyame Insha nipa dodo mu adwuma de menu abema enye easy o ye hwe obi ana enipa dodo mu adwuma de ya na ya papa enipa domo wo ho no nyasem ketwa but ye be kwaso se ye be hwe wo mu nyina kama was great work from Woyogo Tadi no to that man from okay Woyogo Tadi I say that is what some men are doing to women. Okay, on also message here. What they abandon no one fanidi anka. We didn't baby afrefe. Hello, Maa Akos. Yeah, Mira. Hello, cool. Okay, Mami, I made papa ya semi. Ya me kan na se papa no. Papa de won afa no. Papa. What I call for nation, na se de ko yi na so wa. Ya, na bla ya de ni na kan se no wa ya le fodi. Oh, papa na ba no yare. What ba na so na me na bisna. Empo, ni ya me. Enso Insha papa na yakoso aka mo se fufuo party egusu ada ekoso enu nti hyane so emame na brana bedibi obi amedibi waka yenua ba benaje ayi Teresa Boaten wo se ne bedi ne bedi afa na odi aba media WhatsApp oti ye ne enfanto so na okay Teresa Boaten ba
wɔ se ɛnɛ na yɛ bɛyi ɛnya 10 years nti yɛnua baatɛ ɔse ne din de Nathan Boateng Hernandez mepatwa no anaasɛ Hernandez Teresa ɛmɛhame yɛ na nɔpɛ yi o awia yi ɛmɛhame na menye fufuo ni bi ni nti ba yɛ wa na wakɔfɛ din kakraka we ɛno nti Nathan Boateng nyame ɔnhyira no ma wɔn kwatenten ɔma wonyansa ɛne enimudie papapa bɛyɛ panimpa na ɛfa ɛboa o maame ma wo nti enhyira emu so ɛwɔ wo maame abusua mu yenua ba Teresa Boateng ne ba Teresa bibie ni wa yɛ ya ɔmo ayɛ yenua Bema Francis Weja Abnejen sister Diana Frempong ɛna edino kyerɛ yɛ kasa yɛ bo a ɛnyɛ asɛm ketewa Rachel sister Evelyn Danson Rachel maame sister Evelyn Danson nyame enhyira mu nyinaa ɛne nti Nathan Boateng nyame enhyira wa woda ya wonso udi wa ho ofe no nkoso na enye mo hyene so ma me say Ayona Pharmacy ene fa phone in segment no ka wusisi wa poso no wa poso kotodwe wosasabro ena aba ya obi na wo famu a Bomodia na Emma Wonsanka Ayona Pharmacy phone rate impressor capsules no oil ni bi na said tie bia ebeboa onum capsule na the oil no atwitwi fa ko ehoyo ya frɛ Ayona was 0243 123 224 0243 123 224 sabekan rebi ha en yedemo AC ene afofidei nyame adom ochira mo bese ate yenka yedemo nyina se am yenuanom kramofo nyina balkade sala